Eneya Akoma FM 87.9 Kumasi. A process to be one day I will watch him. One day I will nip at him. Akoma Asante Marathon 2024. Asaya Drew Hobby. Register abroad when each chemo. I want the front desk of Akoma FM. I will Kumasi City Mall. Opsitua. Anasa Obako Akoma FM. Social media handles Nina. Open link now. Over to so our sapien. I was 0242 253 723. Bra. Yensham and 4. Yen Tubrika Awa Wadimo. Edanaye Memenda. 26 October 2024 and upon the number pepe na ya shasie na baby en shasie Akoma FM animu ya yabekwa kowie wo Kumase Papa Yara Sports Stadium agudi epi na tani ebedi ebi etise arm wrestling after security agencies no eba be tag of peace when him say SHS auto eba be relay midley Papa Yara Sports Stadium edano yabetwa me asida me hene yewia yedi jampa Akoma from Asante Marathon for the first of the best. Your registration Eneya Akoma FM 87.9 Kumasi. A person to be one day I will watch him. One day I will nip at him. And your Akoma Asante Marathon 2024. Asaya Drew Hobby. Register abroad when each chemo. I want the front desk of Akoma FM. I will Kumasi City Mall. Opsitua. Anasa Obako Akoma social media handles Nina. Open link now. Over to so our sapien. I was 0242 253 723. Bra. Yensham and 4. Yen Tubrika Awa Wadimo. Edanaye Memenda. 26 October 2024. And upon the number pepe. Hey shasie. Na baby en shasie. Akoma FM. Animu ya. Yabekwa kowie. Wo Kumase Papa Yara Sports Stadium. Agudi epi na tani ebedi ebi etise arm wrestling. After security agencies no eba be tag of peace. When him say SHS auto eba be relay midley Papa Yara Sports Stadium edano yabetwa dame asida me hene yewia yedi jampa eba hyehyso Akoma from Asante Marathon for the first of the best. Your registration Eneya Akoma FM 87.9 Kumasi. A process to be one day I will watch him. One day I will nip at him. And your Akoma Asante Marathon 2024. Asante Hobby. Register abroad when each chemo. I want the front desk of Akoma FM. I will Kumasi City Mall. Opsitua. Anasa Obako Akoma FM. Social media handles Nina. Open link now. Over to so our sub. Mesanka mjika. Meba kobra. Pem barista mesanka mjika. Nisa me beto. Mpelefoni za mumwami. Kwa obaso msabeka mjika. Okay. Ose one company bi ye adwuma ukoba ya. Obeji waketua nti uko hen na ba ya na obeji waketua mekonhyiamu mekonhyiamu le mekonhyiamu mekomie ho ni yekonhyiamu ai 3 days bushom laso omutwa ka on the 10 10 aso on the 10 aso am yetwatwa manfo nyina aka maba enkofo mu nyina obi afrem ko so se omusaka iska e ba se mbegim sika me ba ya me ba sana otwotwere yedin no awodi edi ko no ye baya on fees kamai eni entiase ya edi aba na wontiase ya odi aba ansa na oni ni be ye adwuma na abosome no wo ye adwuma na abosome so yansa wo ko nhyiamu no me onde me adwuma wo bosome sen bosome be yasem na ye ken ai se di twamu no di twamu no bosome de hin bosome be bre na etwamu we ya se say ya wura bosome fufuru mu ya wura bosome fufuru mu next month ni etwamu na me nyi pay papa next month ni de nyamba na etwamu but bosome start there start adwuma ekodu on the 9 there be emma de wabedu on the 9th we be say say wadaro mu bosome no de hin na waye ya she January February March April May June July August September ene wo October mu nti de hin aketua na mba ya September esa bosome nkunu ye atwa mu ene waye adwuma na ye ntua oka a process to be one day I will watch him. One day I will nip at him. And your Akoma Asante Marathon 2024. Asaya Drew Hobby. Register abroad when each chemo. I want the front desk of Akoma FM. I will Kumasi City Mall.
Opsitoa anasa obeko Akoma FM social media handles ni nyina obeka link na ewo obetime so WhatsApp e 0242253723 bra yenhye namfo yentubrika ewa hoden mu edane ye memenda 26 October 2024 anapon onum pepepe ya hyase na ba bia hyase e Akoma FM animu haya yɛbɛkɔ akɔwie ɛwɔ Kumase Papa Yara Sports Stadium agudi EP ɛna ne yɛbɛgyi ebi ɛte sɛ arm wrestling after security agencies no ɛba bɛyɛ tag of peace wonim sɛ SHS ahodoɔ ɛba bɛyɛ relay midley ɛwɔ Papa Yara Sports Stadium ɛda no yɛbɛto dame asi dame president nso no aba frakra aba wo bokuro ɛwɔ makyiri ba no nso wa nsi fe yase ɛne bibi pa wɔ hɔ aha kenkan otirim because enkoba sɛ nkran enwɔtwe mese nkono ketwa ne de ono na ono oti sese ya meboa ketwa ne de onye obone on de osomo pepepe ketwa no fida usu sakina ena kamaria omo ne susu awo bie ni wa waye mbone omo mani afini mum na enti omo mani afini yesen omo ye 5 omo nyina obi aye adwuma obi aye adwuma ogidi se bio de obeto aduane edi wo benya de oyare a obetimi de ahwe no ho na de no mu mfi wo no enti wo mamu num na o nyina ye adwuma na sama tu se ya na bila fro bi ma ye mfa ne maame nkɔ hospital hwan na obebodin ene efre de me ka se me mfre wo nyina na mbo me fre wo nyina asisi obi kura be ka se me ba me fre obi nso be ka se o miniska no wayi nani miniska no so ade se ko mfre misa se e koso sen obi a musa o mane enum na o ye adwuma no obi amfi obi a ni wo bebi na enketua na o nye adwuma no obi timi fa phone ne fresh obi sa se maame ho te sen omo ko school na omo ti fi omo nye adwuma ba ko awie SS last year okay ba ko so gusu ko omo nyina we omo wo mpapa no na papa no de on pese obekọ ho biem kura because of the odie wo no papa no de mi pese me ko na se nkra so ka se enu ti no mo hwe wo na obeye den ene metina ho sa obetina ho sa asam ne beye den o papa ne ntipa na so on hwe me de a wonya because papa na to mo agu ama me ma samba Kumase ya abebra samu adwuma bi eni wa manya na wa ha hu ani mbuase ebi ti sese me to ayi e kan se watermelon na me yare nti me koba bia sister na me ne ko no gise wonu anzo hie de miamia ena me jaye ena me se ne menu akonkwan de asi school mu ho ena menu akonkwan de ba Akoma 87.9 eye Akoma mu ensem dwumadie ene nenso ye de ebremo mo hwe yen enso e wo Facebook, TikTok ena YouTube ye chechia mu nyina esanse se dwumadie se ye betena ha na manfo afidie no anto Akoma 87.9 radio station se wa santimantem ha e doso papa na so the radio station eto ha no na eche se ye bibi pa eno nti e na wutie yen na osan edi afidie ebeto onua TV na che se ehon so nyamapa bi ekoso enti e na mo hwe yen no enti ene ye de aseda piesie ene ye de ma yahwefo ene yetiefo nyina esanse se manfa anto ho na mo entie yen a yenye obi ampo e na wababa advertise se odine na de tonde eba amia to de ama no na obi nso e de na sema ba kra se obaba beka a kire yen nti ene mo amutie yen ene mo amuhwe yen nyina ene ne yechia mo kwan sonko so kra na mechia mo na ne menchie e kwa ma mia me kromfuo bi e wo Dallas, Texas, USA eye emfantifo ku a mo wo ho mo se dwumadie onam de wona home kromnyi Beatrice Piogabra otimunti no won fa dwumadi fenzago kra nti fantifuku a wo Dallas, Texas, USA micha won kwanhon kodo kra titiu Mr. Sam namely enne mese yeda hona ase de bia wo hwen wo Facebook na wote ihe so ye chechia wo nyina dem time do your morning nti e ma won good morning dey wode ho na efi no order to Akoma 87.9 ewo Facebook na worehwe hen na enne ye de enkomo ebremo enra rehosem bi esi wodem ha na areho pa obewo na oba enkono no mu nyina almost omato wasaram areho na so enne ye benya obi oni ye bedi nkomo a ono de ne baketwa wanto na saram onya akokrama eto no fomu na ne ba ne si no me maame bebi okọ biada medi me maame achi na me ne me maame akọ nti enne enyi wafidie ne mfie nya nkura ne nyina e na yo mto maame nom asaram
maka ne say no say enne breast cancer nkomo na ye ba bebo na se ye kan breast cancer nkomo dia Ghana ha say ye doctor ba kwa wagidi pa Dr. Mrs. Beatrice Yafiade ono chief executive officer ewo Peace and Love Hospital ono anso ye president ema Breast Care International ono ne ne eba bedi nkomo na ye ne nua ba konso boys ono so survivor breast cancer survivor ne nkomo no so we we fidie ni free ha no ma na wan kasa ne woni master ma opese wotie ne tie yen wie no osua de ne bucket no odi na chi ene ne ma chinchini ye no ono be kire ye niama ne maame efam na won so de tu ho fo na me ko ba bia no aka chen se de bi se ni maame ko ba bi na de ye no maame mempene e ma won ko na ansa na yedi enkomo ni nyina ebebro ne nua bi wayira etwa 12 years wayira Ernestina Opoku Beidin ena sabre ni na wofo enso egu jemi wayira 10th October ton ena akrai efrifie na chese yakona wotwe miensan mu ena akrai ofrifie na empanyifo amayate ne se Ernestina oye tiatia tuntum na ne tenten no on da ye screen no eso no be 5.4 feet tall 5.4 feet tall ena ye bay wayra ama na wofo eyem ehihye wo no mo omo se ebra ada no wo frifie nwumre no nkono no ena wo frifie 9 pm ena wo frifie okono ohye pink top ai ena ohye black skirt ena Ernestina Opoku Beidin odi frifie asa abrebusuan na hwehwe na omu enhu bebi a omu bei ewo enti wo hwe yen se weni atwa Ernestina so ewo bebi a omu te maxima ya ye take ija maxima he ya ena omu te ena akra no efrifie a bepem sa abre opapa eni aye ne hentwa ohun na odi ato aye se yemboa no na ohun bebi a ne ba no akwa akohye enti so weni atwa Ernestina so oda ye screen so a wadaroma na wabo Akoma FM fo amane oba Akoma ye officer ye Akoma city mall nani mu ho pe e na obehu Akoma FM ananso se frɛ opapa e wo 0554 620262 0554 620262 na achade asonko bi wo honom a yede ebema eye Ernestina Opoku Beidin ena wayire ya yehu bebi a sabri owe na Akoma achade enso eye dwumadie sonko a afi bia mu be 5 years ya Akoma FM ye ba ye die mu ni tua se afi bia ye adoye edema ye nuanom bia sebio broni beka se omoye vulnerable omo nsem na ya na areho ya ye bi ama ekunafo ya ye bi enso ede ama ye nuanom omedi dem omo honam akwa no mu ebabi ya ya to aso a na afi die ye se ye ntwa ye ni hwe ekunafo no nye se ye maame no mo ye yi mu ama da bi ye nyi mu maaye na afi die ye se ya do ye na ye no ebi mo so ho emobbo ewo mo se bibi na de omo akọ ba bi a omo wo no nanso eno nkyere se o se ye yi omo ma esanse Bible se me da fiase no wan be hweme na esuafo ni bisa Jesus Christ se na Jesus say aben na o da fiase mamba ambehwe o se wo ne da ho na wan kwa ankohwe no na kyese me ewrade wan bamba ambehwe me nti Akoma FM ye ne yetiefuo ye ne yahwefuo ye pese ye di asem na hon konkro ni Jesus Christ e de hye no e kire ye bepe Quran ba bia sa quotation no ebi wo Quran madoye minim sa doye de wo Quran mu pa ye bepe ni abo ama mo nso mu se Quran enso kasa e de fa adoye ho enti eye Akoma achede e na ye ba be ye na menka bebia ye kɔ no ye tie ye nuanum atiye e na DSP Dina Danso a ye tie omu hwie a na bebia ye kɔ no na me nso me de atodwa ye ba sese ya obia kakra woni na wo ka besi so obia na won ka se me twa ma asema siansa okay ai se wonam wo ye mbu nyo hwie ba ne ya o to for ma ebenyo mo meto wadaka ti mesere o se prisons no o mu hia moa all right go prison kakra kana se no o mu ni bus o ni ambulance a obi yare betiri na tuma ko ti mesere adofo ne se obi bi e kan Akoma o de fa ne se o ya amanyame na china bi no ebi a wo na wonya so mfa so but oba bi o nyina aba no papa na ye ma obi oda ne do fie no obi tuma abenya so aba SP Dina Danso on na Deputy Public Relations Officer
edema Kumasi Central Prisons yenti ono so ye ba sese ya in fact ye ni aji say mwadwen ye ho na nyamboa December no 19th no ba na ye pone de ye bie no kese se de bibia mo ba ye bie ma mo no okay afi wensu ye bia to na ye bestre etiefo ahwefo organizations ene oma somasin nyina se omonye mommoa na montimi emeye yenso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no okay said they can once the 80 pesos entimi ti ye hwemanim adofo yesremo mombeye Akoma management for mmoa amoso mbeye Ghana Prison Service and ase Kumasi Central Prison emmoa edamasi bebre na yeni so ye general commander anemu officers anemu any inmates anemu eda management ase so ma dwen ye ho o ma fa nko baby fofo na afi we die yes yanko nyanka bia ma no beba sabe pepe yeni so edamasi pa waka mema ne nyama omuhia ma ne ho no dey pa na ya omuhia mesoma boboso but mpese wa woka ansana obeja ye ho akona nkomonde aka no meni atiye se mini abema no meni atiye atoaso ma no eniama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye eniama sebi ma de besisi omo ho sa ene panties braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema ne hia no eno abi na ma ne nso hia ati o se de sanitary pad sa pepe ye da sepa enti no Akoma na ena atiye ena DSP Dina Danso omode atudwa no yesi afi Akoma achede a afi bia ye ne de yenko ye maame ne ye papa ekunafo ho no mo ye ko prisons Kumasi Central Prisons ema ne wo ho emema no enso e wo ho omo ena ye kwa akoye omo adoye afi yesi omo bedi mu a na je se adofo maboaboa mu anu no magege egu hwa sana ometimi edi emu eno sa de ne yesi obia maame aba enti Christmas yenso ye pese prisoners no omo nso e maame eba enti sabre ye hia emu anwa enwo gari beans ebro toilet rolls enro mbenom anti malaria so mbenom sanse malaria no etete won pa na omo nnam nyansu nti no skin rashes de ese achaka na paya eta hopo omo skin ni nyina sei enti mo amoye pharmaceutical companies amowo nura itimi treat skin rashes no ye hia sa enro ni bi pressure nro mojedro omo wo infirmary ye kan infirmary na chese ye clinic e wo hono ma doctors etimi be hwe wo mo nti nyase ye de kona na ye prescribe endo ni dia yesesa dia mo sa so mo nom omo yare na omo ko infirmary ho na doctors no hu se we yare we na eye no enro no ebi wo honom na omayi bi e de ama inmate no nti omo hia enro ahodo ni nyina bi enso e wo ho pressure enro titu omo so omo hia bi na sanitary part o se ma ne de ye den ya bosome so a ye nya hoho no de de gine baba ye de ye no fefefe no e sanitary part nti ma ne so be hia sanitary part afei eye Christmas nti omo nya dokodoko bi e de fa omo enum a eno so ebeboa wo mo nti soft drinks nso mo breye bia ye betimi e de Akoma wo mo na semna ye di dware semna ye di siniama washing powder hodo nyina eno so omo hia bi na cleaning materials scrubbing brush praye mo batenti ni ntetie ni nyina madaroma mo de bi bedom ye ya yenso ye de bekwa Akoma ye nuanum ya omo wo prison entimetie ya ubisa se na obeye den na waboa ye eniama no boa no na se wo de wuntimi emfa mbre ye ne a bebia wo bia no wo frɛ ye number ya me de ba betudwa ya bebia wo bia no ya ye bepe kwan ya ibetimi aba na ya ba abeji wuntimi so mbre ye eniama na so de odi sika ne be bre ye na ye de atoto eniama no na nyame afa so de ehirawa ye number no eni 0530 507 849 0530 507 849 edia ebeba no eye James Aglevo Akoma FM eno enebeba enti wodi momo ne etoso a ye beje o frɛ number ya so so wo niama e wo ho no ma ye beje se mema no so ayo mo kwa asori e ho na ntwemufo chief imam e ma ye be ya asori e wo ho de ma wo mo ekistofo asofo no so kɔ hɔ kɔ ya asori ma mo kwa o mo dress fine
nti wonya ontade bia sebio wo de ofil say nye ma no but eni ti a omo hye be ye no so a park ni nyina eno so ye beje yesrew yen kodampe refuse e wo ho nti wa hye na ade na ode ba no mu ntime nhya omo ye inmate de nanso ye fa nyama enite ye fa mbra na ye fa nkoma wo mo ye da se program ne koso na ye be san esisu bio na mama nua Peggy akwa be ne ye nkomo no date ye se ye twa bibia tew se kokuyoko boko de anti biera de na dom na ho ye so ho ye yeso adom nso me ho ye papa yo ene ne fami koba mienu miensa bi na me ne me nua Joyce ne me ba no ye precious ampa ne ho ye feyi ewrade na nyame fameko yo anti bi me da wase mechia na machia etiefuo wa wo hwe atade ehemia eye power specialist herba mama ena aye yadom efisa mama oye loyal customer oboa emadwumedia ye die ekoso tote ne se enti no enne ye nyina ye decide se be hye power for atade amama fo se power no enye power kwa na emu mama wo ye adwuma pa ode ahahan A2 hepatitis B yare ase se ye A B C E ni nyina no mama A2 ase 2022 oba besia woni mema ekọ akansie ne ebo na baso yesi mama mo waya de se wa bo ma hepatitis B yare no ano adwo e wa man Ghana mu a ne se ntino osese brebo no aye kese sciatica yade no aso nan anase ama wo nantini enyina etwetwewa mesafo ani che power specialist herba se dompe no emu abu anase sasabro enu edi epinisia okọ mama ho no mo a ode eduro beka ama eto etwakra kompo ene osa yare nyina mama bombodin etu ase for woni che lake bosomchu kwantimpon ni so obejesbo filling station no anase kache taxi driver anase trotro mate ni se obesi wo aya junction obesi anase obetimi afra mama wo numbers a edidi so yi 0244 544422 0244 544422 anase 0200 383831 mama esa de inupa e de aba edwaman so eye edua ya malamis eno etu malaria ene honam ya ase hebatin heba mesha eno ye immune booster ena GKG eno eye memedro kofke no so etu ewa ase ena edua ya heba tonic eno so wona wonum ato nyina no ebetimi apa eno ni bi anom okota kwade so a oben anaje MA primary school no ena akobenya eno so eye procrease ACP main road ofre mama ode edro no ebeto bebia owo bia mindset for say tukwan kokko pesika ebra anase uye osuani na opese utukwan kokko sua ade a ubetimi ede wani ache mindset for asoye no omabo ede wotukwan sa wo nsa no nyuma bi te say sa wo electrician plumber anase factory work ni nyina okọ mindset for asoye a omodu ebetukwa omo se visa ne de aben hihyehe he say European countries ni nyina omaye ready say omodu betukwan eye 2 years working permit okọ omo asoye a ensem kaye ni CPA mindset for edu betu kwan kumasi ha omo ben airport runabout police station da no pen ubetimi after mindset for 0508 368975 0508 368975 anasa 0302 908398 0302 908398 Auntie B. Yo, me da spine. Let me see you trying to talk. Say, nemre no. But you know what them have so you be call your name. Yo, enti enche bia me kai me say. Ghana has say. Any globally. See you can't breast cancer ho enkomo a. Edi ba ko de enyira mu da. Enra me to me Facebook page me say. Auntie B sits with Dr. B. Enti enemia me name B. Ena yebedi enkomo eye Dr. Mrs. Beatrice Yafe Adai ono ene president Edema Breast Care International ono anso chief executive officer Edema na umoma ayaresabia hia wo mo eto emanu fumu a me de me start me journalism course se na enye ono a na nkamente breast cancer no ho enkomo sa te se ye maami ede no ho ebehye me ne ye breast cancer month na ye be climax wo radio ni TV si doctor ni tight schedule nyina o se bi onua TV Akoma FM modam Akoma sunti no be cancel me schedule ni bebre na wa be kan yensa ewa ha enti doctor Mrs. Beatrice Yafiade ewo ye nchen ewa ha doctor good afternoon
Good afternoon. Catch over here. You share your chapa or they share on Facebook one. Hey, David. Maybe more than they get to a good year. I can see. Good year, I can see. Good to see you. Good to see you too. Good to see you. Shade man, church. You go swai cassava breast cancer. Now, say a breast cancer cases na year, and I do one the way na you so a bia. No. Rebecca say yeah. But we are singing who said yare no kwane konim. It's a yenko. Okay. The fight no is against the number of women dying from the disease. Because so call amaya Akoma ni man pa bebre na breast cancer. Okay. Ba wo a ewu film no esort. Ba wo ba yen ha. Still bebre enya. Still bebre ewu. It means say CS Sanyema. There was CS Sanyema. Me bania the crone was CS Sanya Sano. Na me nko me nuaba Joyce edu ho. Me ne Joyce ehia kwisia de ya abra Akoma FM breast cancer survivors round table. Mafura. Ehia ye. Oh e dia be ne dia ye ngasa. Yeah, that's right. Komo e wo ho. Esa mo de chi. Ntie nyina ye mboa ye ho. Na yentie enkomo a ye ba bebo. Ma me Joyce boko de. Che. E pocho boko. Wo ya. De fi himfa. Majo, uni my way. If you be what? E o mankesim. Nti mankesim na enya yareba na. Pocho suedro na minya yarba. Ese. Pocho aguna suedro Na enya yareba na. Na de bokuma ase. Pocho. Ichima kakre hu. Pocho. Ichima pa. Ichima pa. Me so nkomo ne yem dawa ma. Makada ya nyo baba. Nti da se de aba ai. Precious so mis no ho ya fio. Oba be share ni experience kakra ma ye hu mesma. Obo mende. Ho ya fefe fio yi a yerebo nkomo yi. Yo ma na o ka say we need to change our ways. Na san ye be kwa change your ways no. Kokram de yaka say yaka. Na bia na first day kro bi ti say bibi o wa ye friend no breast cancer. Ti 1 minute 2 minutes bibi breast cancer den the risk factors no na fede yemra nyama na wo se yesesa yakwan no me da se ye di kan mi chia atifo ne ahwefo na me da mo production crew so ase say brano me di breast cancer ho komo na October so mo de mo ho agi mu den because yare no sebe enya oba akofo na enya na asem ye nyina ya sede se ka oba bia oba no onye kwantenkro owo ma owo ebia okunu ana partner owo abusua dem owo society mu o san bi kro adwuma mu oye owo ni colleagues wa adwuma mu I mean obia ni ho oye single one person enam enti ase nyina de ehu jimbi na yetimi ebre ewu ene areho na wo yare ne ho no ye cancer breast cancer ye kokram yare a ehase wo nufo no na yare bi ewiase nyina no ne dooso pa ewo emam se ye ka kokram asem ko ade a eno so na ekumma kese pa enhwem bebre akoso sanka ibehu ade cropotin e de sa yare ba enso besinde yenya hu ade cropotin ya timi de cancer eba eno nti se hu de de bibiba untimi nye primary prevention eye dan ya ebeba na mom secondary prevention de obetimi aye pa so obehu ade ne ntem na watu hu anamo ntem eno na eku yenuanu bebre enra nko ama me ba ko ni mi ji achinye se ade ne nye me ya no so me nye den you know aya na enye ya breast cancer na shase enye ya enti no mpe bebre no ba na hu po sense san ya ba nufo no wo hu se bia nufo no ba kwa ye kese anase ba kwa atwen ye ketwa but enam se enye ne yanti na adwe ye ne se enye hwe say your society and so no be back hospital no na ne hu ba bia ne ya anase moja bitu otherwise ye hu hospital hu faso but say ye cancer asem dia then ye ntimi twen yaw because wo twen say ade ne nye wo ya e beduro no na afi ba bi na baaye no na atretre sanka
cancer tretre nko baby a kanya dia ibeku bia okay etre fi baby e bae no enti ye say ye kanu for there enti yare no ahyase wo nufo no okay with time no ebe soma ne ma no because cancer cells na ni na moja mu na lymphatic system no mu eni na mu ana fe ebi akɔhye moto am ho okay lymph nodes na wo ho no otumi collect cells no okay na if lymph nodes no na ekɔ brebom na ekɔ ahrewom na ekɔ adwene mu na ekɔ kasai mu wonyine kɔ treko ho ni nyina treko cancer organ bia wo ba bia etimi treko okay enti for breast cancer no you can target organs the target organs and these are 4 places ye brebo ye ahrawa ye kasei and adwenim okay brain enti no se wuja yare ne ma ne che wonu phone mu a na wo ma ne ho kwan se on tretre eno enti na ma ye oba breast care international ni peace and love hospital ye nkase early detection saves lives okay early detection alone is not enough to save the life no okay because when who are there no detifie how will it save your life so early detection and prompt action early detection and prompt action so we who bibi na one transfer no atu ho anamo okay doctor okasa no personally me kra bibia strike me pa because me dey na minim say all along no bo so no fo no e be yakese because most images I am hu no was na no fo na roa baby go but see ya okasa no etimi twe ketwa o se etimi twe ketwa entu o na say no fo twe ketwa nka say bia o fo na no fo no so e fon ya ka sense san e bia obehu onu fo no emfa no say enye hwe okay because ebi okra na nufo na no chirewa no na ekuro bia beto ho na ekuro eto chirewa na no de say taasi especially oba wa wo foforo ni ade but breast cancer ni bi also a shase wo chirewa na no it is a one fan asem na kuro no kwa na ekoso ebedu ba bi na afejuwa na beto say it started with rashes on the nipple a bebre ya na juwa bia amba nufo but so when to one amon na afejuwa beto okay ebedu ba bi na no na yekuro pacha na fe edidi nufo ne ko okay you know so eniema bebre na ese anka yenu anom ma titiru ye bibi fa ho what I say and notina da bia me da ye media ase sabre edin komo you don't even know a madodo am save lives okay whilst listening or watching us because obu a ye kan ya na adwen abaso no odene sakoshe ni and the man bebreze anu mba omka me ti no ana mi humu wo TV so na me se ma me check me dey enhwe no hunye so tu anamo enti oda ote wono kura no onim se ni nufu no yare aba me kai say you start say this month yeah every time be share program na say ye bit of tips mo de kakra mo de a kire ne kakra ye read me say onofo no e ho tesen na wanka so a sheda akra a observe say ni a onofo no esi teacher say ye pentam to dware ya o she na tade na okọ it is no for skin no crest san ohun difference bi be mu a ohun nti ya me de pa say ne doctor obeka say bitches me de menye doctor na de doctor B na ono ankasa eka na ma me member of na ma me kan sign communia Joyce hobium na ye mbisa because na ye mumienu ye ba kakra ne akọ kakra Joyce time be na wo hu say nti san ye bia ba wo no fu You sense san e de ka me di ncha ka se mama me doctor wiafi ono na nyame nam ne nsaso mama me da so metia se amen doctor mama nyame o nhira amen me nya sense san no na me wo 28 years acha so dey me hu se menufo no nsesan abem no na me wo 28 years so so kra o wow to asoma me Enti menya 28 years no na me ku no ware me okay enti ne mu na fi de start say ya me ya wa enti me ankasa menya 30 years no na me wo precious enti me wo ne na enwo ne na pai enufu ne pai me pochan enti me breastfeed na me pocho oh okay enti e woman na fi de kuro no e ba be wi te bo wi ni na me won sa fi enufu no ye kese
nti ho na afi me maame mom ka say osofo bi owo ho nti no wo mo de me bekọ ho na ye kwatsina wa me kwacha wo ho wo suedru ehu wo suedru ho ye kompaibo me kwacha wo ho nti wo ma na afi me maame mom science o ka say and won fa me nko ebibiduro so won kwahwe science enufu die eye bibiduro na wo mo de ye nti no sofo no ho no edi how many days, how many weeks? Asana when you roko herbal for no. So for no one no me kwa na e chei kakra. Be 1 year. Be 1 year. E ho na nyama krodo ho na ehu. Eno no won chen. Another one so ho. Wa bro. Me pa to enkomo we e de papa. Na won si akacha wo say dwumadie na ye di ne ye ton frama. Enti say ye frama no bia mbeto a anti bi mi ntimi ntwumanim enhya atade mbetena ha. Ni entwe mpanyimfo say enfomo ma na musumu ntie bi nti no ya boafo na omo sponsor ye dwumadie ene baako aba ono so ebeton na de ton de kakra bi ntimi srema abufu nko ono ne ne obobo ni tew na wako because enkomo na de pa ene ma sha t-shirt ye hyemi nti ene we kra ye advert say de oba be ka no nti wa kene yere ye da se pa ma me akoso edra ya wo ye da wase so okoso sponsor Akoma mu nsem dwumadie nti ene ya hye nyina pure ni nyina ene de ya hye power specialist herbal clinic for t-shirt e chese ye appreciate your client omo advertise ewo ye ndwumadie so sense utie program bia wontie advert ba akokra ho na chese obie ne ho a woto ne mframa ne bi ye de nyame adom ye betena amiensa mienu enan enum ebi okra na ye kra ye san yesu akire mini abe ma yonkoi Antibi. That's also a demon in our mammy. I said that they are she, and they peg yashi. That's what I'm wife. Once they support and take power. Into mammy, than I say. Doctor, really, why you know? I have a marker for near tea for Aquaba. Now, ya don't want to bring you so munya brain Akoma pa. Edit upon the home, some particularly in a free power specialist about hospital. Now, other for them about a show crying, I shall would say Emma ehu entena wo so me suro enne wate yenkan ma wani enye kiresa wo yare no me say ayaresa no e wo doctor akoso adua ya ne sem power specialist about hospital ya so yenkuto na wo ba ne eteti onipadua no free utire so kwesi wo na ase no me say obenya ahoto na ohu ato krakra enti awie ka me ho ne enfre 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 78 na me pa chow ye ba na anti bi eka hepatitis yare ni fatty liver yade de osan doctor kwesi adua ya ne power specialist ho a na ne odofo ewuo ana okọ akọwuo ne fareba ne sen se ene israde atena nipadua num na atetale brebo no ho brebo no entimi nya hoden enye na dwuma na enam soma infection ni ifin abetena nipadua num no eno na akofa eyaw ede abegya nipadua no so fi se mo na bobo brebo no tokuro ede dim ama brebo no bi de atinsuo ebi nso de esai ebi de akwa de yese enya cancer ne sa me pa acho yaka bibi sa akyerew ano hu sanchanya mbebo so bia na wabomodin atu anamon ede wani akire power specialist about hospital na yadom aboa ayisa wo ha we nyina ede afiri wo me se yen ne age abasobo na yen ane aye bi da ye guso so eye eti hepatitis yare de entena ho emane fa wonko ensie do anase brebom yare biara no maame papa mesra otu anamon na fa wani kire Kumasi Jasbo Police Station opposite Feyasen komo ana mene wudi wo enkran so a ACP road kwabenya power bus stop eho ana obeba beto yen takwade for domini kire anaji estate school mu ha na oso waba na pomde ho sempai onsa atimi akabi na wano guso anameka no nei ebu ha na nefu agere ayekese na bibi enso eni namu so wawani tuase onyem wanhwe ya na obi de beto so se eduabo me pa chomfe no mfe etimi eyo ya pa ye obosu akire bramo na etutu obi na ni nyina ada yellow etu obi ahia o yare ope na waka ede ato so wanu nro mebre de chinchini baabi mebre nanso ni nyina ayehwebu ada me kanfo power specialist about hospital the amount say yen ana yesa ema ho etowo etibrabom yare biara ya eteti wo nipaduanum ne ema wo fon wo untimi enidi okon no aduane ahohene abegya wo so ama wudwi wo ho anopa wiane anadweme so bitime de afen ne praye na odi dwi ne honam dua no enhye honam dua no ene ya sa
fi se brebom yare ense ba wo so a me se nchane kura be se hu bi ne se obi wo ha ne fi a wanya no obe 2025 enso be hu no na abakokora abrewamono by force a me sra bra power specialist about hospital ne hwehwem emfa emma eni nkomo emfa nkyere wo bia e wa bonten fi so nde obekyerew se fa fa bi na enso ni nyina mu no watra bi mpo aso ahwe ankosi aga Fabra Power Specialist about Hospital. And our friend was 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp here was 0555 0555 79 79 78 78 78 78 afei ne kasemu yade ha no okotodwe etutu osisi eya wo ya mese entwadro emfa emma ho emfa ho ntu nim dia ne onyansa so fi se nura wototo no monten no mo a doctor nim dia na se doctor enkamfo ma wo no odofo eno so ewo how pa yie ewo pom den so ne sente no osisi na wanu painkillers ahodo a enko no me se bra ne ehwe ma infections enso etimi yesa emwa ne tim betena wo so chedi di osisi mu a mekuro ebam kreti amama bi ehase enti no bi abenu bia no ekogu amama no so anya de se etimi ekum bacteria so no mesro bra Power Specialist about Hospital. Send you one way to be done as radio ni peduano, sa ni betimi anane your friends amama biara ya abegina usisi num abeta ni peduano nti akofo yaw ene emoa ene fi abegina ni peduano so a de bia oje ohu a enye no ukotodwe ene etutu osimi ukotodwe no aya gogoro ontimi fro steps ye kwa ye bay ode wakadem mesi ya sekura mre wana ya na areho woni ne kwa ha ne ha ye chia ha ne ha so mundi kamera metena se kakra na ese ne sisi ne kotodwe ne dwonku etutu ni yie mesro nka semu no mpem yare nyina no enkwati Power Specialist about Hospital entesa obeka dem ene adaje ni ho obia ede bejeje wo so mesro 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 WhatsApp 0555 0555 79 79 78 78 78 78 maybe na awiara bopa yesu nyina yetimi fa so wo de wusu ntimi si awiara so kire se wani no etwitwa emfoni obi ani so wo no abra wa hu awia ade nsan wusu de esum adrum mesi de yellow ni green to ho a odofo untimi nkire nsonso ya ewom aweho bia enkan onso da nyina no enisuo ewa yin ase a eye ohaw mesrew bra ne enhwe ewo Power Specialist emfa emaw yemfa wo famfidiem yemma wo nuani bi ni fa bi hohoro so emaw mesi woni ne besanya hoden esa hu ade biem ne empo ohya ahwani wa no mesi bra ne anyima kyeresa danse ho sani oba na osusu sanani no efra kra ne sa no enne wade ne ho edi adanse a wodi ande ketewa bi ewo Dr. Akosua Aduaya ensem ne nyina ne se obetu anamon na ade wani akire fe yas Judgment Police Station opposite ope na yetimi ahwe ama woni no asanya ahoden ehunu ade biem mese typhoid tete wa alternative na ewo Power Specialist na eye pa yie eho no eya bibiduro etiye nkotwitwa won so nkoye o surgery bia mesra hu se ahohye ta gina wo so afi ayam team etimi eba wo so a odwene ho a wonti ase a eye fi ene emoa Fabra Power Specialist about Hospital yenye hwehwemu emfa ma fi se yare pii so symptoms no eya na esese ye hwehwem ye oba bia odie no egina mese eho ene wahoto no etina me kan form as power de eho ne nuri nyina agu yare bia etete so fibroid no odie Fabra ne enhwe emfa ma mese ebe ye organic surgery odofo emoja biara entu na ohaw biara enso eni akire awo ene oyam odofo entina ho emfa awo entwa wompoa ose waware enfie pii nenso awo ne ma bra Power Specialist about Hospital yen hwa de kura esikwan ewo wawudie nom ene ovarious no na ohaw biara yenyin firi na oho entimi ento oba ensuo egu wo say brown ana yellow eyi nka epam hokafo efiri wonchen no ene ama odwonso kura na emoja wom ama odwonso a wote ya usisi enyina eya wo ya mese infections eno no omho hu pa ye bacteria no odofo bra Power ni enkom nyina efiri system no mu emfa emaw bema ensan eba ne ko na ensan obema phone ono oba share sima ba ko mienu na ona oda ho na me se bra Power Specialist about Hospital ye hwade de kura chance ye ebe asa na yenyini nyina emfiro na wo so ho entimi ento eba sa ene sperm sa entimi hye oba nyinsi a ye se low sperm count no ye be hye ne ma abone be e de amount ye ma emu ayeduru na ade ko oba ne ho a wotimi sa nyinsi no ebi ebeba na anigye enso e de aba 0244 54 44 44 22 0200
38383831 WhatsApp ni 0555 797878 Power Specialist Aba Hospital area Sabia Prekope etiare bia etete woni enka nipadua no ana ne woni padua no ma ompe biara no fa bedan yen ye behwe eye afiri ho ama ho so etimi ato krakra afei yesade ayarsa no atoaw ewo aboboa no pe eti pharmacy shop na ewo ho herbal shop na unhu no bowura ho ka kire pharmacist ne se ene ye de SKB aba wo se adua ya ena eka ye wate ye nka o TV ne radio so wo so obetobi oyefro yade oyefro keka ni nyina no ebefiri ho e de ama oboase a etutu aduane to oyem a oje ho a enye ni nyina no SK no ana ebetimi aboaw ne ye ka hepatitis ho asem a ene efi na abeta nipadua num srade na didiko brebo no ho no ye yini nyina afiri ho a na eye liver care kopebi toto enom na mo brebo no ho ban efiri yarewa ne srade nyina ho na oso de ho krakra enya hoden etena ase ne nyina mu no ne e ka se herbal mixture no so ewo ho support immune system no ene yare ball football ene oha echena oha nonom hebatin ne bi na odofo entimi emwa ne gina brane mola mesene so wo ho waye boho untimi sore untimi ne dia tutobi na nom na entutu malaria no ase emaw na enya hoden sore kobo bra na enye sika tu botom afei almighty jirikajiri eno ye mema duro boa emema aboa ama eni wani munyama ato nsuom oba no emu ni nyina no wo sabe fa ntoma pa efra ni nyina se obebowura herbal shop obebowura pharmacy shop wo si jirikajiri herbal mixture and capsules no upebi nonum bi na nanwumrei obefreme adamase pa yie obowa amba watna wo so acha eye cough care herbal mixture me se asempa eyetia Frezaro 244 0244 54 44 44 22 0200 38 31 WhatsApp ni 0555 797878 na kai se Power Specialist Aba Hospital de eho ne nuri nyina eguo na ho na hwehwemu mapa enso ekoso enti ho ana oba wayaresa no obenya ne fua meda wase yenso yeda wase papa ene yebo enkomo e de afa breast cancer ho titru treatment options no esan se treatment no ene maye maame no bebre yenua no bebre enante afei ebekwa akọwia se na se nofo no ye ntwa na ono ani padua na ankasa kra no wawu busumi ye mu ayedi nkomo ye maka se mia menim me nkofo mienu a breast cancer afi ye mu eno nti omafiri mu doctor behwe menim ai mia menim wo mu nti me ka breast cancer ho nkomo a na menim de me ka afi ye mu me ma mienu omejo mu kunu ni omma ho ekwa ya breast cancer enti mama mbisa obiom minim say risk factor ne de me ye oba no me na number 1 risk factor e de risk biom na esan ewo ho se be ye obi tie na obeda no ho so me da say so another risk factor ye obi anabusuam yare no bia pi hoda enye entoyem yare ma abusua ena nka me bebisa wo enye nsane yare nso na mom ye frɛ bi genetic mutation okay say bi pie wa abusua bi mu a say genes no ena fault bitimi bam okay enti there are some cancers sa genetic connotations no ebi ne breast cancer ebi ne prostate cancer boss me busia me wofanya bi obi se me papa nya bi ono so anya bi so those things ne bibia yare bi a ewo genetic factors say yehwe nti breast cancer say ufa ema 10 a wanya breast cancer oba akode na busuam bibia oba hopen but a risk factor okay nti no there are things we can do ebi edru bibia na ye betimi aye wo ye beka afi oba sebe wa ngoda enhwe mo kire se ma wo mo anwo no omutanya breast cancer echen wo mo a ye enchire mu ho but enye se bia wo sebe wangu ni nti osi nufo no kra ma mfa anye hwe nti aden na ese yare umom na wo risk no eye higher obi a ne bae baako na ne ba no wo no wadi fi 33 years eko just onyi kakra ansa no wo okay sa ma no so mba into the risk okay obi a ne nufo no bibia betompe
Okay. Ebi ade na beto omkure no ana twetwe koe. Ana se bia ye operation ye ye ka kire o se nye hwe. The fact is say bibi abanufo no pen no. And so I put you into the risk. Okay. Yes. Okay. Afi obi a sabi ochimache. Ebi a o started bu nsa no adi mfie dumiensa. Enka na 16 years. Say 9 years for you. Omo bu omo nsa. Menopause between 40 and 50. Obi a wadi be 54. 55. Oda hochima 56. Oda hochima. It is for no. It just say one more exposure to estrogen was so. Okay. Into almost where ma ba into the risk. Okay. Obi an enough net time. Obu a obe nsia na nwotwe. Then be obe obi a yes enough na sikete. Abofra bo wa guso. Abofra infection. Okay. Abam. Okay. The infection banu phone man. Ye ha dwene say ye ha no ye mfa nko hospital. Ye akoteti wadurase. Ye de ayeso ye akope kotokrodu. Ye de srasra no phone so. Enti no infection na abam no say we immunity kosro a na bacteria no so mada. Okay. Enti the next time I obesan enyin na obewo no. That time we immunity etimi conform. Then infection as sorry. Okay. So research says no for na echo up and down infection eba na echo no. Ono so that you betimi anya cancer ni. Okay. We mo ye risk factors sabe we ye hu hwe nye ye fa so obusuo me bia pie hoda de na betimi aye we oba de na betimi aye you know and so these factors are body in non-modifiable. Okay. By your risk factors ni bia itimi ye hu bibi. Any lifestyle na. Lifestyle. Okay. The dikai ensanom. Ensanom. Bites na doso dodo. And ensanom se say as a man ni me competing. Enti hwemo abeda di say ensano enye ma breast cancer. Cigarette no. Smoking. Including shisha. Shisha is cigarette. O baka say me dey me fine nye we no ko koye sha. Research abeded. In fact, at the Ghana NCD Alliance, which is I'm the chairperson of the Ghana NCD Alliance, and the kita information is so be a 1 puff of shisha. It is any 10 sticks of cigarettes. Mama pacho si hope you mami pa. Beluchi pacho ti ha ye mami. So be a 1 puff of shisha, equal to 10 sticks of cigarettes. Shisha no? Yes. And a man a pin who sano. Sabio crackers na man yes Saturday ya near wo sefi a chekru. Na Pentecost one a convention. And Tiana Biza say wow nim what is shisha di and our who be da Mount Sasso. As a nipa need obi any. Okay. Back senior high school. The bisa the same question. And so countries we were even in Africa here, countries we were banning the use of shisha. Wow. Because you're equipped see bit me asa the non-communicable diseases na bebre de ban. Okay. Enti other than yen stop ho near a be sayare na ban. A bit is hypertension, it is diabetes, cancers are horror, mental health. In him say cigarette smoking, including shisha no and yet. Mama NCD for mama make a proposal. Yeah, you go soka. Ugo soka. And you saw the obeka. Because wow. And you know, ye bibia I say ye de kwa dream say some of the risk factors yet sabi breast cancer other NCDs no so enye afi ye didiem anwaduane na dɔɔso dodo. Okay. Fast foods na dɔɔso dodo. Ukọ abrochire na nsai wuze babia say fast foods ne dɔɔso ba ukọ shop mu a organic foods no ne boye den enu no mo hu say ye papa enti sabi onwe we sika kakra no mo koto organic foods aden na ha mom no ye pia organic foods na gu nchai na edi fast foods no enti ehwehwemu abeda di say fast foods no bebre na ya na fatty content ne dɔɔso ena sabio ye ni na kade ese ye bekɔ akɔhwɛ sɛ we ochi aduane wɔ kwa ho na anwa no kra wa kye ne mpre dodo ɔsɛn ena ogusu ayusu
enti niema bi wo mu a eye poisonous to the body enti ese yen ya na yehwe ye didie ni yi na anwaduane ne enti so lack of exercise ba adwuma na so betina asifia no pa akosi anwumra say yet when na se kakra no asori anante na moja na dia frusa na ewo mu kakra eno so ebeboa afi ye Ghana breast health study yen ya emamu ha research bi aye ne National Cancer Institute ye ebeda di se niema ema de poye ho no se mema kra so po mo bi toning yam say toning bleaching say yes toning ni nyina anye bleaching na toning ne de na make sense ni nyina anye say toning no say bleaching be tablets be injections na ye wo samuna na ye wo inku ahoro those things nyina be dead say a risk factor ema breast cancer nti wo to bi ayo ho ana sabio wa consider that chance afi inku na ma de twiyeti inku no bi o ana content no timi nka because brofu bi ani ho and we know say bibia brofo yen twro ho e wo Ghana no just say FDA and Ghana Standard Authority plunging to yes omu hu ye na ye unfortunately borders no bebre porous kakra tinkrofo timi de niema wurawura edeba sa niema no so na efo nti se ukoto bibia ye ho se wudi o so de ye ho na wa hwe ade kro ni ye yo ma me kind baby na me sister dey na me pese me am be abetna ha until se menya confirmation say udi nsuo bottled water ya na udi atoka mu na ye hye na afa de oba ya no abefa no wanom o say ye risk factor na me kind am se dey bi just say matie fi wa no yes ye wo a lot of things as I say about daddy because enam say cancers near only breast cancer cancers in general ekosro ninti enhwem bebre na ekoso and ebia be daddy says plastics na ye de eniema gum say ye juice say ye nsu esi ewie mu cha ya na eniema bitimi fi plastic no eko sa content it is how did bia be see awiem na wakọ no anom kakra na da so sim na wakwa those contents ni timi wura na ewo mu no say ye drink or say ye nsu say ye de nti say some companies no omu jai plastic ni use and omu use other okoy ohu say cups tea and coffee so they be and no better than the plastic no research about the same thing applies to plastic addition microwave and also sa plastic na cover so na a microwave no and near man particles ni be kwa aduane no nti na hwe niema you use me and all these kakra ne bottle nti no you cannot say we na mama a deep problem ne buy but ye hwe ye hu ye a ebeboa yo ye be treatment options no we nim say all time no yipa nti ye be ma wo de na ye 10 so na wetimi akohwe hospital ho ye maame no ma omo ho no de amaye na yenko Ashanti marathon nyame ya adoma memi nda di yenimu ya na ye di 3rd edition no de eba ye sha se anopa no num ewo Akoma FM yenimu he ya na ye twa ye ho 24 kilometers na ye wia ya bewie ewo Baba Yara Sports Stadium na ye de keka ho ni nyina de aba o pese wo sponsor ye ndwumedie ya na wa fresh 0209 119090 ena so registration gusu a ekoso free enti no be fa forms ni bi na register National Sports Authority sponsor ye Ghana Athletic Association ensta hye ndwumedie ase medimafo herbal ono so ewo ebuakwa agogo AFRD deodorant roll-on ono so sponsor ye bi ena aristocrat event omo ewo amokoma omo sponsor ye odonten time enso eba so ewo ye ndwumedie ya so Akoma FM ha 87.9 enyumre bia efiada ene memenda abrabo no ndu ekopim se no ndu mienu ebebo odonten tan ebema odono emu aye twan na aye dedede na mamembra Joyce wo ansan mako eben ho na Joyce so eni yendi nkomo enti ukọ empaibo bia no ede aniama ene course wo ho a amboa wo na wo yes afedie okope ahahama na odia atare so asori dem ho de ene course
ko o voice name ma pawo cha me din kan ko bibiduro na ansa me ko asori fie aha nto de e sha ase foforo na ko bibiduro ho nte bibiduro ho no ye wa abade me pocha bibiduro ni de wo mo de eduro no gu abawoduro mu na wo mu si na wo mo de to enufo no so na wo chichire for 3 days brown me pocha green okay for 3 days na fi me sign ti me sign na wa sign wa ma me do fofo na me de asasa so nti me de sasa so send ade chan na ma sign so maaye nti ni nyina mu no so no amboa me ni nyina na ete ye wo enufo ni ma me pocha ni nyina na eye me jaw na nsu kakra fi mu ba me pocha na egusu so eye kese okay them time na pressure so we himfa pressure si di no sakra nti no we na hwan no wo me maame ho maame no rehwe na me so me wo ebibiduro fo no ebibiduro itakada wa me pocha me kwatse na ho for how many days weeks months minya abaya 6 months wo ewo bibiduro fo no ho ene yete ni ama ne boso saa so na wote yawo ni na mete na den na saa yawo di mu ni na we free what na wote na ho 6 months sa wo mo ka eche me de wo mo beya na enufo no apai na yoba bibiduro ni ana be ma pocha benyi ti benyi na na otinyama de fenu fu no do ona so na ocheche ochiche nufu no ade mu ase ho krase yare ya doctor si hwe ontie nufu no de kenya hwe yo ekomo no esre anso areho me pese ye bisa mo senia ye nua ba yi anamontu ofa mu na ne nyina no tenye nyame ene nam ye maame so ye promote ma o but ye pese ye che say ba bia ne yakopon nim dia ode ama obia nti anamontu obi wo ho no ma ye wo ba bia ye ko enti ye beko ye nua be ma eben ho no no so abeboa ye kakra na ansa na eben beba no ye dwumadie so ana Akoma FM aya ye cheska menka se ye twaloto me se ye cheska enti na no ansa obenya o telecell number ana se MTN line na wabo *439# *439# wo se Akoma FM any other stations the media general ye stations nyina beba na wa pick number 6 eno ene ye Akoma FM wo say Ghana Akoma no so say John no cheska 2000 oche wo honom na Tony Best nso ba 1005 no abeche asana Akoma Sports enso ya che 2000 ewo ho de bia ekoso enti enyi ho emfri sa dwumedie eben boko pa anti bi mami ni kan to nkrama ka cha Anita se ommo nkomo bi ewo ase ho enti uko na wa ammo nkomo ka cha anti bi se bom nkomo mate obeka chiro why you any ye koso anti bi medase ewo akonya ode amame na mede encha pesi so ma ahwefo ene etiefo nyina sede dada ye be kai omo current check nu pa ewodwa so a ye frɛ no Zahara Mr Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba Mr no awie ehon komo ene ho adanse ane de be sommo na ye de yadura ye frɛ no Zahara Mr ene Zahara G capsules ane edikan sa dro we ayadura oba ene bema ene enom na oye bema na wonya infection bit se gonorrhea na hawadwen na ama obema no esote obema no ehi obema no ensansan aje obema na boso prekesen bema bi wo ho a eba ne sa impempi no wo dwonso na obre na ochem ansa na dwonso no etimaba oye bema na sa ama ne hunu we na wo ma edura meedi ho adanse akamfo ede ama sebeboawo ene Zahara Mr ene Zahara G capsules sa oyo baasi maso na wo ho na sebi enam yare adokoro na impempi oba bi wo ho eba ne sa etimi jano jonso ya yawo oba bi so ho eba ne sa etimi ma ensansan egu na himfie ho prekesen oyo ba na wo te sa eduro bako pe na beboawo eno ane Zahara Mr ene Zahara G capsules udi ane se obeko ba bia to oduro Ghana ha ba bia se eye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wose ope Zahara Mr ene Zahara G capsules ya do we eye do won so a se oyo ba so pa na wo ho na white anase odepo ene wa betena na se bi e ho na ensuo bi egugu kakra pampan ewom na se jawo nkekaye nketenkete oba edura ebeboawo ene Zahara Mr ene Zahara G capsules ya do we esa ya dura
lubura ahodo ane kikabom ane de ye se oyo ba na wo ho na o mensese no da krope eba na atwa o mensese no eba pense pa na wom oba atura ebeboaw ebemana baye ene Zahara mixture ene Zahara G capsules udi ane se obeko ba bia to oduro Ghana ha bia se eye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules so odofo wo ho odofo bi wo ho a di mpempi no ono nkon de bia wodware awie no na yese de bibi enenam ne ho no na yese de ne ho akeka ne nketenkete waso adurahwa so adurahwa na ohunu hwe odofo me no etontia se adura ebeboaw ama ni nyina afiri ho ene Zahara mixture ene Zahara G capsules ya aduro we aye adura se odofo wo ho na owo weak immune system won kuwa de bia wa ye mere wa ye no fo won kuwa unya infections a aduro obia fa yare ne bekwa yare no ensa emma biem no ubonse onkuwa infections na ekọ na ba ubonse onkuwa so whether esese kakra bi a cold kata ubonse onkuwa na achew ubeye dan yare ne se enko odofo otisa adura mekanfo ede amaw a ebo boost wo immune system no ama wapom den no asipi asita ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo media phone numbers ni betu da ebia na enkomo bi wo ho anasa odofo wo paye no ibi aton wo de fe sisi a ne beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo yebeko ye adura ye fe no hindi herbal mixture na say do we ye adura odofo ebo obi a malaria fever hanadwen odofo bi wo ho a ono nko de bia na numa ye nwonwono de bia nipadua no aye hyehye na aposo nyina aye ne ya obi aso de akwa adwuma okopesika no ubo so no nko de bia waye mere ontimi mpo anya adwuma odofo otisa hindi herbal mixture ana me kanfo edi ho adanse edi amaw say droway adanse a eba wo ho no odofo so yo odofo so na wo ho na typhoid fever pa so hawadwena odofo uni problem Ghana ha efa ba bia ton oduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop odofo wo se ope hindi herbal mixture odofo u sugar level na etete wo no wo de fa hindi herbal mixture faka aduro bia onum bia ho na beboa a regulate u sugar level na maw odofo bi ho adwuma oye no me se eden ogina ententen eche oye adwuma ogya ho odofo hindi herbal mixture enu ni adura ebeboa nipadua nim wo de ane se obekọ ba bia ton oduro bia se eye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop odofo wo se ope hindi herbal mixture odofo yabekọ ye memaduro no so aye fe no Zahara man capsules say duro we abase ebeboa ba ma bia ba ma bi wo ho a wo weak erection ne ba ma no ne ba ma no wa ye mre pa se bi ba ma bi wo ho a impempin o kofie mpa na dane na dwendwene because onim se abufuo beba because ne wife anase ne partner to ne sanya onim se enumguase ebeba se oye ba ma na wo tesa ba ma adura me kanfo ede ama se beboa ene Zahara man capsules ba ma bi so ho a sisi yale pa ene na betena ba ma adura me di ho adanse akanfo ede ama ene Zahara man capsules ba ma bi so ho a ne common ayemere ba ma adura ebeboa ene Zahara man capsules ba ma ko ba bia to oduro bia wo se ope Zahara man capsules na ba ma uto oduro na obanum na anopa 2 anumna 2 da bia meka aya na manfo bebre kasa memedra donso de na ma Zahara man capsules adamu soronko de ma ne damu soronko ne se ya duro we anya dura onuma na ohun hyehye woni bia ya duro we anya dura onuma na o body temperature na ekosoro ya duro we anya dura onuma na wakoma ebo kinkim ne bia Zahara man capsules aya dura aye natural herbs a ebo ba ma bia ti sa wo ye ba ma na wo ho no ye mra ba ma adura mi di ho adanse na ho adanse eba ne de enya adanse ketwa ba ma ti Zahara man capsules ana beboa ko ba bia to woduro bia pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo se ope
Zahara man capsules bema mo sanje numbers ni biem ebi ya na nkomo bi wo ho odofo anasa onti bibia se wo de frɛ yen ye benya daje na bibia onti ase bia na ya kyerɛkyerɛ mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odofo de bia ye ba ha ebe kyerɛkyerɛ mu nti odofo meka se mentwen ma yare no enwikiw endoso ansa no wapekaristic nupa ye de bedwa so a ye frɛ no Zahara mixture eni Zahara G capsules ebo odofobia boost immune system no amo pomuden na akonanim eni Zahara man capsules ebo bema bia waye mra ya twetwe no ebo ne samra ne se wamuniti bema eni hindi heba mixture ebo odofobia malaria fever typhoid fever etete no odofo ye nupai Ghana ha efa ba bia se eye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop ya to apete ho no the form shop bo se uto aduro no bi na no ma obaya danse na waka se characteristic aduro no eye me da se anti bi edu papa me da se pa me nua eben okọ Anita ho a me se won kra ewo no ho mate yo mami bra ho me nua be ma bi ehwe me eye ya correspondent or Central Region Thomas Khan o hwe ye papa o say Orosuwa Central Region ho no otaite say what say oye honhom yare bo oye honhom yare ba nti pa cho pesa o science so na en bisa say breast cancer no oye honhom yare ba ana me da say enye honhom yare okay enye ento yare okay enye beifo na deba okay sa enema na ye count the fire ne ho no eno nti na ma bebre tena fie che asama hospital because obi to make us say yes ne ma me nua bi na ye no enti na je se won ko no mo ko tu saade no asa no aba hospital by the time I be kwa aba no na yare no se be enti fa ko twen wo spread it dia ye cure a enye yi enti no yesre ye nua no ma in fact ya bode uro ya bo but ye mentality no it takes time I mean to change, yes it takes time enti no baabia no se bibi eka adwemu a ya na eche if you want to so no na kai e na ne ma me be kai na no so ka eche ne ma so we need to change that mentality enuti na ya school for no yene wo mo a lot them young no yes kind of school yes you go so in fact Friday or Saturday you go school be on my side and so sankwala no nya enchechre na they will grow with the knowledge ebedu so omo benyi no na omo nyi ni se before na the breast cancer ba bi ma mi yare bi wo America ebi wo Europe Asia ba bi ebi wo ho adenti na yen nko ade ne de ye de ahye before all right enti my yamba treatment options now so yempese ye be fa time no nyina to 3 there be yes akra ne anye fair to you yamba treatment options na so when the kiaka me who changes bia wo me no fumu a peace and love ne breast care you must say early detection prompt action enti eden na mo na me mate bibia wo me no funu no e wo se me ye na what are the treatment options so ni aye kan say oba bia ma ni nufo na hu hia no ye frɛ bibi breast self examination eno de wo ba no wa na obehwehwe onufu no so oguso echima uchima fia no ahwehwem you need to know your breast ujina ahwehwe ni mu a se wuhu so onufu no benkum so kakra chen nifa ana se the other way round onufu no kra se na tie ejinjina ho ana se bia eda ho kakra if you don't know them changes bema a check answer na wani aba ho so breast self examination ne dey benya nko ba bia anye no every month then clinical breast screening eno ye nia ya training no na ye maye nti wote say ya ba wa sorry ya ba wo mpasua so don't rush away bra ne en check him out because ya share that training and nurse for ni doctors kwan a yetimi di ensa ahwehwe no fo no because ye ha ne ni screening mammography as a system nti say ye fair kwan bi so yetimi di ehu ya re ni ntem na yetimi a start a treaty
say you breast cancer and tema you will a lot of things we can do. Say you no tempa ye stage 0 no and no the nyan trenko baby e wo one place pe wo ye surgery na wo yifi ho a we wunye chemo wunye radiotherapy wunye hwe but say you no stage 1 and 2 and also cry nam say ye ntemuniti ehia se betwa nufo no ye betimi abo chemo all the ye betimi aye surgery ye wo surgery ahoro mienu baako eye say ye be operation but ye ntwa nufo and the other surgery eye see be yinufo na fio ni nyina no enye see betwa nufo no na di ewu beba ni nyina ne see be ye eniema ne kwan so enti say yan fan see ehu yare no na eso kakra at that stage no surgery no emwa say ye test kra hwe say yare no aspread ana sense spread na say yehu ne esigina say bia we de ye pese ye man ba form kakra e reduce kakra ansa ne ayo operation na yente ase say ye wo endura betimi ama yare no a reduce in size ansa ne ayo operation say ye pese preserve breast no say ye pese ye twa efi ho we need to do things the right way and afa ye wo chemotherapy ne ye dry different ni no me kasa nka me kasa yare no etimi fa mojam etimi fa lymphatic system no enti se wo pese wo ko yare na je se ne wo ko moja no ho ansa na be wura moja mo se so de aduro na fa ntini no mo enti sa chemotherapy na different ni mo no eno wo ho eno boa ma se yare ni bia ko ba bia ekokum cells enti chemotherapy bi bia ye bono na otweme ensa bia depending on your aim ada se be bono prenan emprensia ana emprenwotwe na afa ye wo hormones enso aye use say ye test say ye wo test aye ansa na ye ya start treatment Ghana ha na so facility Ghana all right enya ba bia no mtimi ye test no but ye de nam say no fo ho adwuma titi no test ni nyina ye bi wo ye nye biopsy ana ye nye operation ye mfa nhye wo patient nsem sa bre no SSA twom obu ho a wo de hye ne nsem a oduru das be hu no ato obu ho so aduro na wo hu no o tena ka mu a ewo so no eduro ni timi hwe egu no akohwe ensu agum say enso bia enso ade na ekroje enti o hwe egu sa no o hwe ensu agum ye so onfa nko lab odi bedu lab na ade na ye de ma na apro because ade na ewom na nye ensu enti sese ye yi sample e de she patient so fanko yes enti da bia me kan se o ye se wutie ye na se ye ya test ama ye se fa kwa wo de obetimi aba peace and love afabre ye beje di akwama because be empebebre na yira wo kwam to da bi nso a wo de akoye be ye frɛ na gu wa frɛ be mienu bi na ma no ato na dwu yare no be san ya babio and saata ma be ba na bi a sample no ye hia wo so a ada se wato atwene na wan follow up nti niema bebre na ekutia yen in this fight nti no hormone therapy no say ye test tumor na ye be hu say ye estrogen receptor positive and say negative positive wa ye waduro aye de oba ne to so e de beto so between 5 to 10 years na ye wie treatment no ono I know your maintenance nti no tumor na ye yi no hu information no eboa in the treatment afi ye wo treatment ba kwa friend no radiotherapy eno gina adekra ye pese ye yeso say ye janufo no bi ma oba ene radiotherapy na ye must so mu je bi ma oba mo enyi nyina radiotherapy no esese oba ne ko empem bebre oba bi wo ha wa ye operation na wa ye
se wagya nufo no bi ama no fo se no ano enti won kɔ radiotherapy no po mama eno so na obekɔ therapy no for how long radiotherapy no be for how long bebre ya na be 3 weeks okay enti no kɔ shemu 3 weeks no awie oh because eno no na bekum cells na ebia aka hɔ anke be se nyini bi enti se agya nufo no bi ma oba de a se wɔyɛ na adwen se obekɔ for radiotherapy na ade na omoye kemo na ma omuti hututu na omoye tuntum na ya mama ne kunu ne jeja wom no no kra no se be o mema ne jaya lack of awareness nti mema no nim onim enu ti na se ye kwa asore a ya e pese mema no so trans so mo asokro munya bi mema so timinya breast cancer and obema nya oba tra ne ho nti ya oba so nya ye expect se ye kunu ye nua no o mo tra ma adrobia won a side effect even obi okro no mparakra no oyam nti adrobia na a side effect and some of the side effects of chemo and they say enwi no ebetutu enwi bia eni echi nwi na ewo ba bia ni nyina betutu yes affect fast growing cells enti na enwi etutu ma obi ehun but uwie ya enwi ni besa afubio ebinum kra de efuba na efe chen de na wo na me hwe Joyce de ne de no kra efe se ye no mu bi bebre da na tutu ye na afu no de tin baby because on so many years ye wie kemo na acha 2-3 months na wi na san yafu enti nya bibia ye o skin na san ba normal enti no ya na grofo de ehu ehye binum ese na obeye tuntum and sebe o de fa o kala no bo afore ma wo ma fa bo afore ma wa busua fa bo afore kra ma wo mo a no wo mu wa adwuma mo namfofo na etina ase na wo honto because aduro ni de eye bibia eye side effect abrochire nyina it happens enye hankwa na banisa and so ya pese ye nuanom ma titiro eti ase eye periodic na mema no so omo hye ma ni nkran yes atam na wo two girl na wo di ababe you yire na ahye ne yawo ebi mutimi bie na no ka cheze se kra de ho nye makono bio wo kan sa na cheze oba no sabio wakuni sunsun kra wo de ta na chi na ontimi nye treatment no obesan ya sesa abane normal self bio yo enne breast cancer awareness program pese pa na ye de Abra Media General October edru say dia ye platforms din nyina na ya dedicate programs no ekasa edefa breast cancer eho esan say ye panyi ye maame Madam Beatrice Ajiman ono ne ma hu hia no papa ntibo hu ana oka educate us breast cancer it na yenso ye de maame Dr. Beatrice we afi aden ye de no aba studio oni yen edi enkomo efa breast cancer ho any treatment options no ono na ye president Edema Breast Care International no say chief executive officer Edema Peace and Love Hospital ye can breast cancer e wo Ghana ha any abrochire mamu bia Ghana your body breast cancer dia ye boni dina ye nyini mfiri ho da ye dan ya Dr. Beatrice ye be boni dia ka we san se wa ye adwuma no achepa ene ye kasa edefa treatment options no ma wodo kasa ni be wie ye kra na yabo with you me wi na afi Mama Joyce ne precious one at the time na aka ni na dia ma wo mo ne bo eden yes cancer treatment ne bo edi ewiase nyina nye hankwa enam se science economy ti da bia no new options eba you know nti baby wo ho a enema bi o ma start ne ekra ye ndru ho but ye mpese nipa de eka no edi wo manim empe bebre ubisa obada no ama hospital na miniska na wotna wo man ye late a eho no de no aso ska de ba sa time no ya na ska enhye damwa enti ne ye pese oba wo nsesa ya brantam ye wo enhyehyeye wo ho a se wo bantam nkwa de a ye wo kwan yetimi de wo faso se say aye ka se ye project a se wo oba na wundi 50 years na se ya wo de beba na ye suspect say breast cancer test awo ye ni na wuntu ahwe oh Breast Care International yes wow. This Love Hospital
doctor baako wo KNUST or ye PhD ene NCI for na so yasne enti no ene ye wo periodic niema itimi ye de bo amanfo enti ment na fie na high for example ya ka chose koye biopsy ne bo eden na otifie o se ne me tu susu obetu susu mbi kura 1 year na won sankas ka no esa ansana beba na yare no so ko akiri enti sa no onto na mo bra ment na fie bra na ye hwe mmoa ye nso betimi di aboa na menda amanfo ase me sorry amenda nkrofo ase before be da amanfo ase no aban no so den also ye mfa mboa the breast cancer fight no fan support mo ne other facilities a omotu omo ese wo say omo kasafa breast cancer ho ade ba ko e haye ene say ye mamu haye ni social support system amanfo bebre amani bi wo ho a se obi nya breast cancer na any cancers ye wo niema wo mko wo organizations any institutions aban no eso omu emo de boa saafo no ba ye ha say yare no ye diagnose wa na acto ni onyame se ebi ni fie abusua no bi ni mu a na chese ase ukwaku no and esa na nkwala no kura na ya ne hayen because apart from your breast cancer survivors no esa was survivor babies and the way say survivor teenager na say survivor you were professors in come it's no you were survivor babies almost omo mu odru omo so edwin wo mo maame no ho wo binom ye wo nananom a yare ne bi ye wo mo a afi wo mo afim anase wo mo da so te ase enti no all these groups and gebetimi aboa wo ma as a nation na ya support obi a ye be diagnose no because aden na yare anyo no pena ni nsakan aden na ba ye sheda ni support bi ama no enti no nipa bebre na ewu wo bra wo mo brenso ye we should be able to do more as a nation na ye mfampo support ye ya ye ho na ye mfamwa wo mo ayare aye wo se ni nipa bebre ebenya wo mo ayarehwe no matena se esa ebema ehu no efa yare ne ho no anu abrase any stigma feri akofom yo na anka ye pese ye ma ekobatie ni se bia na nipa mienu miensa bi so wo question na wo pese omo ebisa ye maame nti ye bie your phone lines no se ya na wo pese wo bisa bibi efa kokrama eto no fuo mu a na wa frɛ ye papa cho se enya kokrama eto no fuo mu ho nsam de a ye pacho de monse 0243 114497 0243114497 and 03224 98035 na obia na owo question bibi chire wadwen a mementi mbisa ofra na obisa na doctor eyi ano ede amount Joyce ma membra wo hobio nti udi 6 months ewo baby ede aha mafa no fo no so na anya yi no ena so obeko no sign be fie wo so obi aba phone no do hello good afternoon yo pacho udi baby a okasafi pacho me ka safra to so within the side am pacho me no phone tem na o wa na office me enye me no phone na mi no ntem me dia call hospital kwa ma we edre ko ya na sana asaba yo ono phone ntem na hyehyw hyehyw me sama okay yo mami be yi anu ama doctor be yi anu ama ntitie why yo okay wow obu o aya nanufo no emu dose kakra okay mami pacho yemfa nti hello good afternoon yo pacho din baby a okasafi maybe ezina me feti to for dia ni survivor na me ko madam yafi hospital wa yoda na tipa nyaminshira no na me fe bisa me say silicone so bi te bi na obe dia wa ye hospital medicine de na on boy we ho ni silicone nyaminshira no no mana wo ni mpati ube you dey na ya na yo Joyce si obeyi silicone na kire ye nti e be ma mahwa ade kra e fe ne silicone no why wa throw question obeyi ano e dey amount hello good afternoon hello good afternoon oh di baby a okasafi me ta chomudi atonsu yo me ta chomudi ya ka mi se ni fu me ni ko na no no e me ya me ya
no. The wo fra no kire wan we eno ya wo ya no anu aya wo ya chepa na se na e sha ase ye ba for this wa wo da o mami enu last born we di saying oh 3 years. Oh, 3 years. Okay. Dr. Tronti obey answer why? 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Come to me. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho, my TV volume name come from why? Pacho metie udi baby a okasefi. Pacho me the George. Okasefi Accra. Okay. George, TV volume no mane nko from. Yeah, Mati. Okay. Yes, the kokra. Aha, ntafe de yetie o. Me say mo dia no I don't know much manager because yes you have prostate cancer. Aye. Yeah, me play sikasema mo can to wait me be. So me call ya you me call your test you me fa e tira say me will be. Sika e tira say your budget no. You need it na safi. Wa kafie. Yo, me say Dr. Manama, I know wo Peace and Love Hospital no na hwe mema. Ya wada bia iti no. Ye ne mama be di nkomo na ya hwe say Dr. Manama oye busy bia. But doctor did not tumu bia ni so obenya kwan na no so di na breye na yakasafa emema mo so modie no ho. Mama be yia no e bia na Peace and Love Hospital mo bibi kakra so de boa emema efa mo prostate cancer no ho awai. Ye dance pa me Papa George. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, Pacho di baby a okasefi. Me ka say from your future me for sit with am but e man kuma. Efia yetie o. Me Pacho me you for fan but 5 years. Me o me ti come je me shishi. The thing be some say cancer me bia na ya le. Asini mu ka odwe na wa ya abade. Wana mu say me shishi me so wana mu so come je. Okay. Pacho o manufo. That's it. Wa breastfeed dana. Eba chama o mien, sa no ba le to sumi ni ya sa problem. Okay. Ti no to sumi ni ni to sumi ensa no medi mfie sei. No to sumi ni 5 years. No to sumi ni gonna so 2 years. Okay, yo, Dr. Beyiwa, where di mfie sei? Ya so 40 years. 40 years. Pacho Dr. Beyiwa no tie why? That's it. Yo. Bye. Bye. Wentimi engineer so 0243114497 0322498035. Pachoma TV volume no enko for my. Good afternoon. Udi baby a okasefi. Pacho ko na ka me ko ko aso. Ene dia tosu for dia mo ne me ahwa go me da mase. Yo, Pacho yeti odokas. Aha, me Pacho, ni ko na so ba ko ko so ba ko ko ni ko na se yes na dia. Na ansa na obema akra no for na ono for na onim sanya ne sizes ni sitie. Na ni na pepe. Na ni mi na pepe. Okay. Oba no wedi sen. 10 months. 10 months. Yo. Doctor Chobe you one why? Okay. Okay. Good afternoon, Pacho Odi baby a okasefi. Went me engineer so also. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, medafo oni wa fam pa peja oni kakra. Pacho. You. Oh. Good afternoon. Hello, Praso. Yo, Pacho Odi. Pacho from Olivia. Olivia yetio. Pacho Manufu. Manufu na ya akikabe. Akikabe me chachra na ehwa so de adwasi ya wa na ko. O de dia ya ho a. Adura eyehye. Edura mo kakra wo.
What the young one na ehun start say me hold on. Ehun na show no ya cha na de ehun keka no ache. Akikame. And I'm say ache. Dabi. Anya hwe so. Okay. Yo to musa na emu kame je. Kafra, Doctor Chobe you and why? Yo, last caller na Doctor Timie you question Hello. Good afternoon. Hello. Fine afternoon, but your old say. Me ho ye na so e. No me adro, ni pa na ka besimika for prisoners for ho sedia wo 3 star ba obeka say wo pe mo na. Eno de SSC ade ye ka no for ho asem. Akoma cha de no mama Kaseria, Doctor Kaseria messing BA phone lines na what de no aba why? That's oh let me see yo yes here that's the pastor would say it Doctor trouble questions ni na obey questions na no amaye. So first question here ante no say ni nufu ni mienu entam ya na ho hyehye no omo a sebe omo nufu no mu odu kakra no ya na ekabo. Okay. Inti mframa ntimi emfa mu ni in between no. Inti eba ne sa enema bebre timi koso. Okay. Fakese na na infection. Because time bia no ni mienu ebo. Inti no emframa mfa ho nsa timi gu ho rashes ahoro. Eso ba hospital ni ema na dru ni treat ho no. Okay. Ema no. Because infection say fungal. It take a long time as na wetimi atu ase. It's a one call hospital na say wo tratra ho a bia na atsan edidi akoba bi foforo nti yesre no ombra na yehwema no silicone access to silicone Mr. Joyce you silicone yehwe nti ma Joyce say yi ne silicone no na ye wo hu ade kra fe ne silicone no artificial breast it is say be ye twa obi na ya na ama artificial ye twa obi ani a na ama artificial we artificial external silicone ye wo bi a ye de timi share inside and no ye wo mo ekoko for breast augmentation if you mutimi de silicone but ye nya bi wo ye man mu ha enti anzana be nso bi yusu bi say ani akra enamba enti no yesre se wo ofia ye dimi hu size wetimi afre yen ye betimi ye wo sizes obi ane ne size wo won ketwa ye wakese pa wow enti obi ane ne size a obehye enti no yesre se wo pese unya survivor no so okoforidia onfre Joyce onfre Auntie Vivi omo ewo omo association no na yehu ebi a yanyampo ebetimi ehu ne size ama no na ya arrange na ya de bi akoma no ba bia wo bia so hia ebetimi e de bi aba obi se nipple no for kirewana no se abofra numu anase unyi nsan a anka nipple no say ho ne dry ense se nka rashes bi gu ho anase nsuo bi eba ho obi ho a time bia na ho ne wet obi obeda benya ne na ne ho na fo enti ese wo say bibi koso ho bra na ye hwe ade kro ne ma because beyond the nipple no na duct ewo ade na nufusuo ni famu no. Okay. Breast cancer, majority of them are shasi. So ducts and no. Majority of breast cancer is a honifi. A intraductal in nature. I see. It's in a nearma be feed duct ma by I am pesia diago. And by yana baby brain yan into I am fan say serious. Into nipple no one family say infection na ye mad runan who better okay she's okay. Okay. Prostate issues. Prostate cancer. Only breast cancer, you know, we are for just that a mema no ye woman chair or prostate cancer, and the mema a breast cancer, the mema sutimina. Namum make us and make us say hereditary no prostate and so it will be. It is a wabusium, o papa, o fa, unuebi.
enya prostate cancer say uma wani da ho yen abibifo no prostate cancer bantem but like all cancers ne ko eden ye hu ne ntem a eye chance ye betra ho ama aba na ye wo test a ye de ye ya itimi suspect PSA moja keke enti no say wadi 40-45 years especially wabusuam e bia pie ho de a bra na be test intimi endi akire enhwema but issue no ho a meka so omra no mehu doctor manama no nhwema no aya no ama doctor makwan na oni abedi nkomo kakra fa me ni say the time wo dey but ye ne kasa dia nasem nye den ye ka obeba doctor manama we dey diki ato nkra won fra me ye ne beba ye ne be ka obeba obi say pains woni nufu no nufu pain na nkyere say cancer e wo yare na horo bebre aya na pain na deba difference in size obi wo wa hu say ni nufu no ba ko ye kese especially ni our friend no say abofre no bia baby a woda no ya na anajo akwala ni nu enti we used to say odin beto right or left na bofra ni nu wo left breast no enti say wono benum da bia eno betwe ayetente enti ni a yensesa positions no so ne be ya sizes no right kakra no left kakra afi itching say no for na nkane no na mu nkekawo afi wo hu say emu start kekawo echese BBC enti no bomode abra na ye hwema e bia na o say mammogram ye scan na ye de hwe adekora haw medamo ase na mo mesor mama na mabo afo unim say nche na ye walk no adofo bebre na be so yasne ye partners Delta Airlines Kempinski Hotel Provident Insurance afi muti say ye near wo LOC local organizing committee members ni na eda mo ase survivors e figa na fa na nyina bae eda mo ase ne survivor babies media yetimi nko ne enja mo afi mote say ye bie ye dwumade bi wo kwaso aka bebisa na nka de aye last one hini facility bi ni cancer ye hu say Ghana ha ne West Africa sub-region ye ni any stand-alone comprehensive cancer center of excellence ese se yenya bi na hwe cancer ahuro ni nyina ene niema e wo se ye fa ho eno nti otumfo se to adaroma ne center no ye de aso ebofom nti mefa so ada asante mawura ase otumfo se to tosumienu me boni diana na mama muso na hia hene Professor Boacheji ono na ye chairman of the Otumfo Foundation afi nana adweso manhima ono na work no krodi anim betutu nyezi nano abrofo na anije keke because ye wo ni bebre fi abrochire bae a be kan ye hom ye dwumadie no afi kwaso nana kwaso hene amai hene e bae nana tepa man hene nana goso man hene nana mem man hene mpanyufo abibri babeka ehu ema dwumadie ne ye ma ne di mu Ghana Gas for Go Pens Anita Hotel Noda Hotel ene enyuma ku a omo kan ehu emieboa ye ma dwumadie ne ye kra behwe ye da obi ase na mfa bishop de ntwato bishop ona di kan to ase for the comprehensive cancer center bishop Mr. Odro Sapon iti yeda mase ni yeda umunyina wo ebeboa ye White House nyina beta ye chi efi US next time kwa na yahwe next time mami kwa bidi so kwa odime ebeko binti Dr. Mrs. Beatrice Riafi Ade ono NIA president Edema Breast Care International ene na da je nyina o say breast cancer month obeba na oni yen abebo nkomo ono be sorry na Joyce ena Precious de nkomo kase na omo wa ha na ye ba se ya enyi we fidie ne mfia Joyce ne komo no de papa nti enyi we fidie ne mfia ye ba se ya Research Center is the first of its ye war orthodox entity so ye di ye ho aba join evidence-based plant medicine research to demonstrate say so we here have do ni year utumi e ma ne kompepenso bia empo ene abrofo de
edi esie etumi twa bi kra eye me de pa se wa chem kan tanka no chese minim se Ghana ha de edi ba ko pe ye papa wehu nti kamya be bi sa say ne no wo eyi bia ne twaka bia na onwa ne dro ye papa ya yenim ni ye nti bi kan tanka edro kan tanka edru okay yenim say edru say ne beba bonten no e wo say FDA Food and Drugs Authority ene mo eye nkitahodie hu sampa edru ye no manya sunsanso bia e pa cho eden ne che say Food and Drugs Authority agi edru e di atum me da se pa nti wo hwe edru a esi mikroya okay edru ni din the Emulate Herbal Supplement na ehho no FDA agi edru natum eye FDA approved nti se wo hwe eye packaging ho a un say one unique FDA number na it was registered for immune system support and general well-being nti abribia no edru a you register for immune system support and general well-being no edru a obia etumi nom but what am I say ti sa indication no boama se okoba uye nipa nko ade onom udidi ohome frama eko omunko ade ubetima yare abribia na in this era podie there were lots of burden of a communicable disease condition just say yare a yenye free ye ho and a non communicable hypertension diabetes cancer prostate just say yare ahodo bebre wo ho a eno so etu atese all because of your lifestyle enkoyie nti the drug media FDA ajatum is registered with the FDA. Of course, if the pharmaceutical company is the first of its kind in Africa, why would it not go through compliance? And I say, how do I say FDA engine to Bansana ye di aiden ababesum ye Ghana mainti a drug FDA ajatum, but the indication is for immune system support and general well-being. Se me toaswa de meka ka ho ne se esan se nwane nu ahodo a we do nu no edan so ne nti no ye wo enu bi te say compounds bi te say antioxidants ewom ye wo anti-inflammatory compounds ewom ne esan wo eye ye free bi immune modulatory compounds mecheche omu kan beka so we do the medical school pa so these compounds are maybe boss ni na no ofa antioxidants seka ekoba ni na no say e produce fumes na e ba na e byproduct enti fumes ni che say car no tun wusie no sa wusie na e ba no enye adepa see nyame so bo redie no in such a way say me ne wo kase ni na no there are lots of activities e so redie no your friend metabolism they are byproducts e be by your friend free radicals sa free radicals yom no ye oxidants nyame bo yen se ka obetimi already na ngata tumi fa edane na anka amopi up sa radicals dia but say say yeduane dodo a yedi ene inframa ye home air pollution ntino radicals dodo na body ni produces and edoso and a stress any economy ni ho nsem nti obia direct obia direct ti basa free radicals say wori pakono wi dia no media personalities bankers market women obia obuhunu obia bre radicals isu cause when the area hodo be ba it's fasting agent to go osapa obuhunu no na oluki say akokra obi wo abribia no ayemre impemu kra no ntumi nya hwe all because of these stresses what yesuninti no enti rediani de no entumi mop up no we hia an external antioxidant ebe mop up now restore health to optimum level and yankopon good. So in doing that you need an organic product product ayen fa hwe nye den enframe and through research kan tanka akofaba ti antioxidants na wo mu no be bon ho ban wo ho your inflammation ene ye kwan yare ahodo fa so ba nti se do no anti-inflammatory na che se ekutia kwan yare ahodo fa so ba nti yare bi wo kra hye your friend no ye kasem at cellular level che se ahye kiti e wo widi nu mu a enya ndedi ba onu meduro a eyi e wo saa particular effect here eko cellular level no ko boa reverse disease condition kransa na dedi ne wo mo yare so a
omoso eba be ku eti omo kakran na aboa reverse inflammation na yeden ekoso no ni o ba akoso a compound ye friend no immune modulatory property immune modulatory ni na me de be ye ti se nyina mo ahoden for electricity a ekosuru bebre a etumi hye bibia ti se immune system kosuru bebre a ni ye friend autoimmune disease ti se o read na hyase e kutia ono ane ho ebi ni SLE ebi ni rheumatoid arthritis ebi ni lupus nephritis mi ko be affect one kasa o kidney all because immune system na nya wode good eti I say kania ese bibia saa so na uyiba say immune system no kofom bebre a enna yakase be ko nya HIV che say immunosuppression immune system no kofom bebre so dia na fa yare bia to mi nya ho kwan no aba be yeden aba be ko ti edroid de ye ne say aye no ho say transformer e modulate say immune system no kosuru bebre a e de ne ba normal range ekofom bebre a epejemu ema ebeda de eseseda nti eboa a whole group of people but indication that you register no say the mechano immune system support and general well-being other supportive therapy through evidence-based plant medicine research from your research center hono say utumifa edrono when you have other chronic conditions to say hypertension diabetes a cancer more prostate issues almost ayemre they need an optimum health to perform but some indication when in your friend off-label use because that's not the indication for which you register good into your friend BB from WHO we are looking at what we call integrative medicine into to make cabo a drone or fan into for BP draw enjoy OBP edrufa enjoy o sugar edrufa no until far no for supplements no 1 hour apart no for aka edruna for no because edruna is solely for hypertension or diabetes however we use it in integrative medicine as a supplement to support your condition na o kano na ye me the parcel castle your medical doctor because minim say Ghana Health Service try say integrative say be orthodox ni herbal no e be kan bom into any be ma obi a o tie kra na hu say we sebio nye normal herbal no na dia na abedwaso no na o ka say obi a betimi anom pacho akra obi onyem obo ma ba no precaution is appeal for intuminum Emma Nkola no for intuminum. Nkola edi less than 12 years intuminum. These are the three main groups are omuntuminum edrono. Empono the other can be on say obi ha okoye surgery 2 weeks to surgery. You have to pause the product. Any form of surgery. You pause the product. 2 weeks after the surgery you can continue. The reason why we do that is because herbs no it be affected clotting. So when you are born to be only sanim de nti onum haban duro sa no da cause surgery ti ye twa no surgery a bo na oblidia entwada baby sa so no on person o ka che ya doctor for ne say ofa haban duro ti na ama ababaye aye adeso amaye ti abibia no because of research akọ duro no nti no we have enough data to support its use and how you will prevent any abuse and say abnormal use bia general manager yes signal me nti no say no so bi pe bi atwa e den na obehu wo bottle ne ho minim so betimi ebie so ama ya hwe bottle no ti se o hwe we hu a obehu say ya chro kantanka e wo eye hologram no seal no ti unya fana ubie ne say a there's a very good security feature you see a kantanka no be yera efre ho o hwa say ya chro den void exactly they be enye no che say we bie edu na no ena edu no so ubie ano a e woni ama ahodo wo mu a ema kantanka bottle ena hyem sa bottle we ye Ghana ha ya ni ti ena da ho no ena ya chiro kantanka ena so egu ha kese pa ena company no so logo e embossed there ena ase no so e 12 stars no with a big star in the middle and we know that as in a symbol yes the sample and say because it's evidence based plant medicine research in Tino
ose ya asantini enti no krata e leaflet and product insert no ya show tree mu saint na mo show tree bread yes enti it's in 3 different languages you English you tree and you French enti no e break barrier bia anglophone francophone and local exactly enti we boama ohun say this is an original product herbal supplement African tanga herbal pharmaceutical na ubisa say upebi ato a eno no obenye bi wo eye asafo new plan contact no ewo 0243 exactly 735872 that's our pepe 0243 735872 na so bi pe bi ato e hope no benye before now exactly offer our number now we are getting other distribution points I want to show you something ubi drone so there is a ushemu I won't say any a crochet to say nsuo and there are suspensions in it because a mixture of herbs are yemfa bibia emfra it is anwe den pa it's actually won't say a very choking smell because of the organic nature of the product na yebetimi anom who the go enim so are tasteless unte hwe yes that is the power of brown particles e wo mu a e ka eduro ne ho esan ahahan ahodo a ya fra ne ntina e wo mu sa yo ye da sepa Joyce okay time a wo say o ma me enya breast mu yare na wo de onu say cancer na wo di be say na mo be 8-9 years na ehefa ne do ma me call ya oreho ye pa de na wo say o ma me FM asori fie wo say do ma me akwa asori fie e de na mo de ye no asori fie o asori fie honom na omo sori ahomachi edware nsuo omo di nsuo ni si abonten ama ne bottle of di 12 na sofo na benyane omo na omo akwadware na etire nsuo so me ma me ono no na ne yaje ni ntinu sofo no ehye ni se onwe abo o se dey sofo no hye ni se onwe abo be ya boba da form stones me pa chan onwe abo me pa chan se dey nti o ka che ni se onchini asori dan no 7 times nti okoba ba ku bia onfa boba no ba ku ye nti oba na waba baby e friend no konkron bia holy of holies yes oba na wode boba no ahye no na boba no waye ni den onwe anase won mene Joyce wo fa saje we nyine po cho me fa ni nyine mu wo twa sorry dan ho 7 times no afa boba 7 me po cha na wode boba na guo num akese ana medium size on no chire dia yenji o o chire me dia me yi bi ti sei me po cha na fa guo num po cho me fa ngu menu na ria na menwe fa ngu menu na menwe fa ngu menu nta dam na me ka de na papa na sense a wo ba ya wo sim fa ngu menu na me wi sense a so hwe nufu yi ma ye ma edam akoko na me frɛ me be ma mbɔtwo a sa ya dam na afi me tusu na me ba no so o tusu na me fa abofra no me de ne to me ita afi na me hu ni a me ye biem asema me ka cha ma me de sense ade onipa a meti wiase ma ye ti aso owufu sande mama ye mi a mintu mi shanta mi a mintu mi konyipem nti dam na eti de ne de se de ye na fi ye free ha na ye nko nti asori fi ho so udi na say me di 6 months ti my precious 6 months na no ma me na wo asori fi ho na won ko school na me shut down ko school sa adentia if you say na siken honom because me papa ka ebia me ma me hwe no nkono so ebe se ni ska se me fa nko school no so ato na adwene ma won frɛ no fi mu debi it's now on school na mo ye dey na mo didi me na oton ntos nti so okokwan so na odinyo manyoma abranye wo ho no adinyo ma abremo na nti na usu o hwe pen na o ma me fam ni nyama na o ma me fam na 9 years 10 years na utimi su pachan mi super na we bisa Nyankopon se den bisa na se adenti na me ma me bresa na ma se bisa me na se hana me ma me no ho beta na o ma una na e friend hana sai na se hana o ma me no ho beto no
na waka dey asi ai o ma me ne ho beto no ne nufu na ebeko bibi owo ne die ebeko but na Joyce na also share still na onufu no inhu improvement bia so na enufu ne de kasia na eye okay enti at what point na fe de o ka say asori fie ha wonti na hobi na onkwa na onufu ye oya na odo ana na ebi mu so ho na onufu ye omoya me nkwa na menufu ye me wa na me wo okay enti dako sister bi na obeka e chem say sister Joyce wo tina ha ma wewu osofo osi yemfa private plastic chair yemfa mbra enti wo tina ha Emma papa wa bejo sa plastic chair ni bia na nti dam da no okọ odan ho na okọ odan dam osofo okay okọ odan begina me pochan you okay nti okọ odan ahomache 4:00 na me frɛ me maame na maame de taxi fee suedro the buy na obafa me na de me call suedro nti wo fi hospital prayer center ho no efa na okọ ye me free one de man ko baby a be avide say no fo ne na avide abaje me ni pedue ni nyina na kakra cabro so enti wo ba fie ti me be fie e na fe de na kopie hospital ti me be fie ne de na aya na ma betena aboa no enti abranti bi opie no no hu de me no fo ne ye me yaw na afide agaka e che ne maame na me de kopie Peace and Love Hospital abranti no kaka e che maame ono ne maame me poche abrante no so ono so onya breast cancer ni bi nti ona obobo Dr. Biafini din wo okay ena ode koye nti na mo hwehwe mu no mo se ye den na den si ya se ho ai fefefe ocho me koye na doctor oti enufu ni bi ko koye hwehwe mu okay ti hwehwe me bai ne na ochem se eye cancer ena o mama mi bo kemu na meeting wi na atutu mi ye tuntum so wie na o ka kire me se ti se otwa enufu no odi furo o ka che on den ne ba o mu da moment no o ka kire me ne de se ne na me fa yawo mu no me mpo na enufu ni de ye na me di bodu ho no Dr. Africa do botwa enufu no mpo ni ehon me da ewuradanse I see. Sunday na mangasa ma yeta zo ufu. Nti esede me maame mu nyina wo mu jitu na wotwa enufu no wodi furu. Nti wotwa enufu no how many years ni? 13 good years ni a me ho aye fefefe. Ho so aye fiampa. E na me ku obenyin na ogwan ne so. Opam chode obesan wa awale mi bi. Nti 13 years na ogwan 13 years na enufu no aha sa adne sha sansa na wotwa me pochan nti be 15 years you no gwane me pochan yo no hu da me pochan yo no the same area me pochan yo precious na ehu papa pacha de na ehu okay nti after 13 years ni almost 15 years time be na ohun wa ohun so ohun ayi akona nti say you sign pay interest bo me pochan me yes adwie ne de we hu me kwal na ya ohun wo TV do ohun TV do say kasa my breast dey I am breast advocate nti ohun TV oda I star for change you ready yankopon na Dr. Biafina dum wa mo I star if na nwa sna bombiem me for change na penedo mane me for cho me ye so obaba da onko Dr. Biafi ho na onka ye den me for cho me yempo malanka sanya jama waka precious onka bi ma papa David onka bi ma papa onka bi ma papa David ade itrimo aden ade na papa chi mu aden awasanka sempo me mama na wona ne nta so de nenu to me anka e ho se even po nsanis kakana ka frɛ na bisa senia e ho sitie when was the last time I home acho onka years na edikra about 18 years pacho ye twa ye ho ne aba wai ntwa ho no so wa mmade a
Yanko 3p garlic mixture where na be like a magic ebo me wo honom. 3p garlic mixture natural garlic ye chidi egu to ma ye ton e boost immune system, blood pressure, regulating no jo so mu yaw ni nyina kopet 3p garlic mixture eto benye bi entemu kura won ma specialize wasa area no pa yanre ba ko so ne saye o mumbre pa hepatitis B stroke diabetes Akoma Asante Marathon 2024 Asanya Drew Hobby register abroad when it chemo the front desk of Akoma FM Kumasi City Mall Opsitwa anasa obako Akoma FM social media handles ni nyina oba link na obetimi so WhatsApp e 02 Inu adi si won so omo so amekoto omo so omo tonton anwa mo wo zuzu mu ni yakun omo di mani afi no ma ya mankola no kra mba me ho meto kunku bibi ina no so ye basa ya sempa papa kosawai na apart from wo fa hasa na ye ne kasa ya ono so say until kwesi ade ya na wo te sesa na wo ma ne ede ye ono no wa bo ebusuani bi amane obe wo fa na kasa ba na mane em se ne yire na efi ta bo na mane o fon so pa ba ontu ho na mo bia se bia wo fro ne nkra ne nyina ahiem na masim konwa nti ebusuani ben bio na wase aka kire no se de me ma ne ye me de abusuafo de me kasa me maka kire obi anambo ji se me am sister me di na chi me mu na won na ma bo na mane na ma me de me kasa no me kasa na wo ka wie ya na wo yi na ne kura o maame aden unji ni se wan kasa no problem bi wo ho enti na ye sa no problem ni me hu maame o ye sure me ka mi bia because enti bi ko ba o do wo ma no do me ma ede na nso ye mre no nso etia mami u fesi brodi beka se stigma time na bibisa course na mpo ukotwa ba ye no se na dipa esi ewie yo mani edisho no we mebisa precious so the same question me kwatwa ba ne de me de na ehu bia free me mu na mbo mi nipa obi wo ho a je se me fi kumasi me course edro no me na ma obi tu me begina manim obegina manim na we bi sese enti Joyce we no fun wo se wetwa we no fun enti wetwa because that time na silicone she ho enti omu hu we no fun wetwa enti wo kan na ma ga Joyce me no fun wetwa enti etwa enti die enti wo kan me se me no fun wetwa na was na obi a wetwa wenufu pa na sesi ai wa ye fesin mpo a na owo hon na wo mark san ya ka esu di de na nsa na wuku na ohu di azesi ade obeba la su bi ba wo de why jen so penny bi wa wo ware bi mu so o ware bi mu before choda enyo onu benyin no the different man bi abakra before choda dentra enye bibia o ye adwuma hwewba bepocha o ye adwuma hwewba wow enti obi a wotie sabre ya ye de ye kasa che no ebe wiye no den na obeka mami di kan bisa precious because me bisa time now mami e face some form of stigma no na wan kasa so kofo kasa won hwe girl na okona ye twa de mami no fo no wo experience bi bisa Pachai e wo hefa e wo brono na yete no na mo kan den ya enkwara na mu no okay se ye dia agro na se bia mefumo bia otumi e ka se enu ntina o ma me nufu ba ko si chen ba ko at that moment I had na de ne e ba ya me du suko fie o di suko fie Pachai ba se o ti so bi ka bi o me be ha o ha me mpo ade if you say enam side ntina ma me da seti ase okay enam me sound very so say mejina baby aka se sebi etwa me ma me nufu ba ko anka me ya be ka se time na o yi silicone no affect o because obi ni mo ma me nti o ma me ya be yi ne nufu no wo TV so no on ferry pacho de be me kwa ese chesimpo na me ya meka okay also cassava breast cancer no Pachai okay time na doctor e kasa no o ka se wa
wo hu ni pa bi enya bi wo so de enya nchen kra wo maame ti wan kasa wo beautiful breast wa screen mu da wa hwehwe da me pa che ya me ye pa time be na ya oye do one ma be 3 months and I say 6 months. Okay, okay, that's fine. Enti ma dey futuo na odi betu ama obi a oti obi a production sa call we pa de landline. Yo, ye kra say ye switched off. We pa cho. Me fi mo kra, ma me kasama minti a ade na motesa. To manful. Me pa cho say afutu a me de betu obi a ni say. Mesra mwa se wo won sisan bia wo wenufu no mu a enjeje ntina se na mbom foko hospital bibi ti say Peace and Love hospital bra na wo be show wo ba na se wenufu no nsam doctor hwe na se mpo ye cancer breast cancer enya nto yare enya mbonsam yare na enya insane yare so abizo fa nkwa chinchin yankasa bibidro nye yankasa asofofo so mpai bon ye na mbo wo bon pai no na wo kọ hospital okay samme abrante no erade anya adom na sa wembo pie mi fie na wanfama amba Peace and Love hospital na doctor wiafi wanje me fie also na wanhwe me a enka mewu wa bra membre yeden ensin nti kakra me di jam ye wo no for na the side effect bi aba wo nipadua mu bibie ni wazi sa wo me nipadua ni mu mametia na meti say sample me nya ahoden person first ni mamete no okay say Awurade adom ni ami ko mi ni nti no Dr. Yafi wa from Peace and Love hospital say ni ami ko mi ni nti me de me ho abo afore ama afofofo a wo mo ba ho na say wo ba mama ifa abro san so na ase ye wa left wo ho so me joy me for left no say nkomba ya mi dia ni say me nka say bibia ye me nti ya besra mu wo won san bia wa wenufu no ma jeje ntina se okay na mbom foko hospital Peace and Love hospital precious also ye survivor baby and survivor adult young adult we nti eden futuo na so be ma obi a wo hu sani maame bibi ye no funi mu ohun se ni maami go through pain because ohun maami pain at the age of 9 nti eden na be ka che nkran so omo observe omo maami no mutu omo maami mofo Pacho, first of all medical family no yeah because ebusiano so omo ka ho na ema treatment no ekoso simple say oba no so ko hospital no mka so mbe twene nufo ya abusuana wo so omo je penie okay no mu twa nufo ne free ho na otena enkwem ena fe so ye nkula no nso so me maame ebra wo ko hospital e kai so mbe twene nufo be ka kire me se mambo twa me koye no doctor ni si obetwa me nufo mambo twa me kai se mama na se ye twa nufo na obesi de ya sha atade ana obesi de ya tena nkwampo ena o kire me se ye be mame bibi asho na misi okay mama se be twa na se wo betana se na wa hweme nko adia endi ma pene so no mu ntwa nti e better sense obi mu me pa chan nti ye nkwa no nso so e ya e we se ye di hu se na me o se ye encourage on because hospital nipa bebre omo ba ho no ma omo mba no kra na ka che omo maame no se omo nkwatene fie se doctor se obetwa di omo nkwatene fie na mo papa no mo nso papa no so se at that moment na so mo kan omo je no ho because e bianka me papa anka oboa me mame e manage treatment ana se bi o ka je ne so onko hospital ka ye ntwa na nufu pa chan we we secondary school me pa chan yes wo ye den sisi me boa mo me mu e ma mo ko school so wa be ka eyi no advocate no ho me pa chan ayo e komo na de na so emre no esua eti ye maame Joyce na ye no edi nkomo no Joyce Edu or ye breast cancer survivor was surviving breast cancer for 13 years ye twa ne nufu no or at the age of 28 na oda so etiase eno chese se ye twa nufu na nchese o baba bewu ene ode ne ba precious a ono so di ohun ni maame experience no at the age of 9 years na ohun se ni maame go through pain na emra ko ba say
doctor afei ofiri empaibọ bia ne herbal for ni nyina ho no na yesi ebetwa no se ma me si ebetwa na obetena ase na wahwe me dia me pene so ko ma yentwa enfa ma o enti omo ene ne ye ne ombo nkomo no ye ne Dr. Beatrice Yafia dey enso ebo enkomo nti yedamase survivor yedawase oye survivor baby survivor adult yedase pa se mobile na money ye ebebo enkomo na ansa na yebe sorry so kra ne yade tode na chaka na paya eta hapo 3p garlic mixture boye ma yede dwumadie ebremu de bia yaye natural garlic ya na yechi edi egutu mu a ye ton wo pharmacy chemical na herbal shop bia obenye bi ato wo pre omo piwak natural wo 0248928824 ana 0201000021 obenye bi ato mesikai say 3p garlic mixture to a ebomu etoa no kokko na garlic na eda ho no enso kokko Lizzy tomato mix Unifa Brothers Ghana Limited enra metomonkra eneso mesia atomonkra biom say Akoma achede prisons na kono Lizzy tomato mix for Unifa Brothers Ghana Limited mombedom ye why send ye be fufuo party no mode track ma na mombe yigu ha ma me no we so mombe yigu ha ne fa nkoma ye nuanom a ye koye omo adoye ewo afimu wo kodwama so a wo se open Lizzy tomato mix ya ye toast ya ye due ya no mechi egutua mu eni konkomu a omo eton kala bia enim enye esam enso papapa opedodo etu a 0240949091 Agbozo Herbal Clinic enso ebetu yarewa ase nyina edi amount typhoid fever junso mu yarewa STDs endemu how sisie mu yaw nyina fakọ Agbozo Herbal Clinic omo okumase de chemso old insurance building wa 0553417752 and crying Kwashiman 0241750282. Auntie Biyo, Mammy found copy Caristic Ventures for Asway. Se we a bema na se obema no emu aye ketekete anase nemu sayare amanehi aye ketekete dia enemy show tutumika na fa woni che Caristic Ventures for Asway ne kope edro ne tu sayade no ase se oba so STDs yare no ama unemu aye tantantan ensuo efri wanamu eba dia ene na mesrew kope Caristic for nupa ni binom ebini Zahara G eye mema ne emma nyina edru Zahara man capsules emema na mobema ayemre no kope bi nenum hindi heba so eye malaria edru na Zahara mesha eso ebusu immune system no ne sent no muntutu moni na momfa monan enye ntentem Zahara for aso eye nam kope nupa ni bi enum open dodo etua obetumi afre Zahara for 0246 348334 0246348334 anase 0248569335 0248569335 grow fine sa o menses no entumi mayie anase wanumu ato onsa no nan dane danya na ayetititi untimi enna anadwo amesrew yade kope grow fine enro ni bi na enom bema so se ensa egugu obema ho a meso infection ena eya no enti kope grow fine edro ni bi enom ni dodo mo betimi afre doctor 0244596532 0244596532 ubetimi enya bi so wo Ashtown Kolinak Heba KJTM room omo wo honom Samar Heba ebi wo PFA Tafo ena case work omo wo Enkramantamu fre doctor na fa wasam etunanim na obepe edro e dia ma grow fine was it makes you grow fine sweet home cereal legume tombra honwaso aba edwaman so mesi esanse ede na ehwemti abofra wanya abosumi nsia kwa ebetimi edibi empanyifo ne nkwada nyina etimi numbi de hia ne saudi esi janu wanumu a 30 minutes na odi sugar ana milk ede afra eno na eka ne ready to serve intentem so a akoda no betimi edibi na wako school open dodo etua uko pocket trade na ebi wo honom KJT gate 4 store number F3280 ebi wo honom Dr. Mensa store number C14 opposite Oson's chemist Edum Pieces papers for lemu honom a anase Edum Pampas ultimate lane so ebi wo honom KO adeshiman for emfa wani enche honom ebu akwa offense tano so na atonsu market so ebi wo honom ubetimi afre serious sweet logum for 0246 697358 0246 697358
and that's 0546 921728 0546 921728 Hematos blood tonic as P4 edi mojadrongo waso abedwaman so ekuta nnuane nro bebre ebiti se folic acid na iron 3 ebo emanipaduan eye from akwada wontumi indidi ubetumi amani bi se wontumi naso so akope hematos blood tonic ni bi enom ese boost immune system no mi se wo so obi aye from a ni secret nyina hematos blood tonic ASP4 ede aba edwaman so hyane so se opa machi kwan omo edwe so asaman na ubetumi afre as P4 0559 408555 0559 408555 Samaritan Villa Resort and Conference Center Mrs. Wope baby adojo hu otu kwan aba asati mantem wa me so for woni che Samaritan for asueye na kokoda ne dan na ho eho enya bia ya okwa ade be chine etu ka battery anase woniama ode bai no ko bisa wasi we ni ho we bi wo nom there be Samaritan for them si secret no 24/7 na omo a spacious car park se wo pe baby ato obedi anase wo pe baby ayo wedding na for woni che Samaritan for asoye ne no omo enkodi nkommo omo restaurant ahodo ennuane no different nyina ebi wo honom local and continental dishes na okọ omaso ya obenya bi edi Sunday so omato ni din classic Sunday eno no ehya se 11:30 am ekopim 4 pm eno eni efufuo ene enkatenkwan Samaritan for echi ewo aboben kafa ai pensionom na me so me ko pensionom ensio wa hagina no me na me ko tete natural spices sebra kasa ye breakthrough tete natural spices ebema weduane ayede eti ope natural spices nkete jene garlic nutmeg ene de keka ho a eno a ene tete natural spices ebema weduane ayede papa ye fa nyama bia mfram fry ya natural spices ya ena ye ton ye wo stew seasoning de wo jollof seasoning de wo garlic ya kekedro de ye akoko ena beef seasoning ni nyina obenya curry powder enso ato opedodo etu ana wa fre 0245 580957 tete natural spices ebeba weduane ayedede umnim na anti kafra ejuma na edi Samaritan for echi a mesefo ani che santase neko senti be seminary ho eho na Samaritan Villa Resource and Conference Center for omasoye no ewo obetimi afrom 0322 495180 0322 495180 mame mfa wonko wie wo traffic studios mesi Akoma fufu party no we t-shirt and e hyen a na eni da ho pa traffic studios for na ye mesi se wo ba wo wie school na wo pe ba bi ama na sua ansa no dwuma de ene meso na me kamfo traffic studios de amawo omo wo Anwaga Junction ombe Iron Bells obetumi afrom 0247 013 561 0247 013 561 and as 0574 010 101 Messi design be na wo pesa we so pesa brand caps books and as cars okomo aso ya ombetimi ayama t-shirt na make an omo na ye omo se 3D signage ni nyina oba omo aso ya ombetumi ayebi amawo ne sentinu for when you traffic studios for aso ye na omo make you fine yo yanko dank herbal complex enso hwai na otu yarewa ase emfama otitirimu enamu enyarewa syphilis gonorrhea ene de keka ho ni nyina fakọ dank herbal complex obeboa na wetu ase ede amaw owokumase pechi number 2 Oben City Life Hybrid School honoma ena obehu dank fre omo ewo 0266 593330 ena 0244017556 Wembat tablet and suspension enso sunsunra empenyufo edwamanso na etu ensunsuno a ewo yem ase pinworm hookworm draftworm and threadworm Wembat tablet de empenyufo enom ena Wembat suspension enso ewo homa enkra omedi free 2 years eko ukọ pharmacy bia ubenya bi ato na wanom na odibisu ama woma Activa International Insurance the Active Lady Insurance Policy enso de aba de boaye ma menom yenua ma moamu yemu adwuma na moton eniama titiw no se eja ebe hye shop ho na oniama nyina ahye nsuo beyiri afa market ho na oniama nyina asai de
eno ansa obekwa akọ ye active lady program bi active insurance na omabọ ho ban se be ya de hia demu saa no na omaba wo emwa oye bi nso na wokọ awo so na wo na fa ba na wokọ tena fie maternity leave na omema osika kakra de atubotom ye nkasa wukunu emfrim na emom se emreso na wukunu efrim mu a eno so omema osika kakra na wo de abo ho ban accident bia bi nso no unya na se wo program ya se ye active lady program ibia eno so omema osika kakra sana omoye enhwehwe enso edema emma se be ya modwuma ebekoso yie ede amamo na ye kai mo se ye baby ayira eye Mr. Eric Opoku a omowo maxima eyija na wabeto ye nkra se ne ba Ernestina Opoku Baden wedi 12 years na efiti 10th of October yi akra ne free fie ya wade nwumre no nkono ebepem sa bre ya ye kasei akra ne ye huno oye tuntum tia ne tintin mo no be 5.4 feet na ne tintin no esi eti no shatade esro no pink top se said ye bo me bui pink na o she black skirt na odi fifie omuso o mechina hwehwe ne baby bia o monim se opia ankobeko no from 10th October na bepem ne to 3rd na 13 days mu a na Ernestina efrifia o maye nti wa wonim Ernestina se oye ni school ni so oye na downfo se ne obia wonim Ernestina no ka che ne se ne papa se ye akra opia na wa befie na ombre fie na obeje ne fie so woni twa no so wa ba bia obetimi ama Akoma FM ya so ate ye wokumase askwa ye ne shopping mall no na eye enhwanimu ana obetimi afre o papa no e wo 0554 620262 glam bitina enso ebesesi ho ama ho ayefe na odi akoba bia wukọ bia entitina ebe ye wo makeup say ye aye for birthday graduation bibi bia wukọ bia ohia makeup de eno ane glam bitina makeup obesesi ho ama ho ayefe ono ana de bia e ma ye ba show isu yina oye ye makeup no e de ma ye ntie ka yenim de ye ka 0544 466280 0544 466280 yebe wie no na ye sign de Akoma achede a ye si afi December ye ko prisons no ye sign e de atomani mu biom se etiefo de bia mo ana mo boa ye ye sremu a mo nyiye ma de biara da de bia mo boa ye na Christmas ye se ye ko ye nuanom a omo enadufie ho na ye ne omo nyina akodi Christmas ye be ko 19th December beko afiye mu na ye beko honom nti ye hia emo anwa enwo gari beans toilet rolls inura hodo bia obetimi dia breye bia ye beje esan se maso ho bi nti ye hia sanitary pad obecha ye pants ni brazier so a ye beje ye pe soft drinks detergent washing powder bathroom soap ni nyina bi o de breye na ye beje o discanso breye na niam ya ye betoto na ye de aka ho na ye de akọ obetimi de usika no afa ye number so 0530 507849 0530 507849 edin beba no eye James Agblevo Akoma FM o hwa Akoma FM so me se ye Kumasi Askwa ye ne shopping mall no na edi enhwanimu o fresh aye number yas na oniama na ye ready aya nkasa ye betuka na ye dia babibia wo bia na ya ba beje eniama no na ya sre nyame enhira edi ama production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodie Nana ya Obeluchi Emmanuel Kwame Vadi Ene Wote Peggy Enka Era Speedy Recovery baby a obia Erade ensa yare na mrepem no san beka yensabiem me nso a metena adwam na me di chiame no efremi beaches yoga bra obetimi afremi anti bi little eraha ye the sports e bro enyiwe fidie no emfri ha a process